me what I had so that what I shoot him Bible. Alpha and Omega, universal creator. You ready to receive glory and power forever. Oh, yeah, what's your yummy? Your tafu aboni potri the wobamua esane. Udonti na ube with me emfa woni me boni. If you had no money ko, mamumu yoti na wokumu. What ya me boni ho kama me fa wodi afede me nyakuwo. Akumni asoche ribo gidi so mi wo Yesu mu gidi. Asa kesinu nekuta mi munti your tafu asheshe yine gidi. I was here, I pray for. My brother, for the dance. Yami, I was here, Yami, they was a that day. I was here, I pray for. My brother, for the dance. Yami, I was here, Yami, they was a that day. Because I say that, yeah, na. I'm in family, I say that. Station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1 Official Oh, Jesus, me kwana nyina, eja masumo, minyamio. Okoman Radio 97.1 Official Nobody wants to see her anymore. I'm been on a pass, yes, I'm Benyanimo. A need to be a Sayo, Krista Benyanimo. I did a bunch here, yes, who will more than see my Yenibo. Me one and you know. Oh, Jesus, me one and you know. Oh, Jesus, me one and you know. Oh, Jesus, Merry
Christmas. Okoman Radio 97.1. Minkwana nyina, ajama songo. Minkwana nyina, Jesus, minkwana nyina, Jesus, minkwana nyina, yeah, Jesus, minkwana nyina, ajama songo. Me the eradi jam. My own supreme and a mama me kai eradi and a machi eradi. Amma same adi eradi ayo. Amma same adi Jesus ayo. Adi eradi ayo Messi de maganasio. Ni eradi ayo Messi de matutu. Na mi da no. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1. He's able, my Lord is able to get me through. My Lord is able, He's able, my Lord is able to get me through. My Lord is able, He's able, my Lord is able to get me through.
ho. Merry Christmas. Okoman Radio 97.1. Of course, is able to do far more exceedingly abundantly above all imagination. That is our God, the Most High God, the omniscient and omnipotent God. To him we ascribe all glory and honor. Father, we thank you this morning. We thank you because we are alive and kicking. Good morning, good morning, good morning. I believe you are alive and kicking. The Lord God has forgiven you your sins and you are alive again. So therefore we want to say, Lord God, we thank you. And I pay asida kasi asida pensia mwani adimo wo twedi ampo Nyankopon basaye adom wono na daroma enti na enejo asan kwa pro na san baba to yembiom ninkuni dina ni monyamonka wasini oto osro ne hinta bia ne tena twedi ampo nwini ase waseme kra se wagin kwane me Anope yama wache yama watna se about Okoman Radio 97.1 FM. Yanya transi dia na wa wunim ensempa enne ensem wo ye bedin komo. Ye de dia wunye nyina nso bebrɛwo. Ebu producers aya dia kama wo de niama nyina gugu na kwan mu enkrata so dia Any the assess warrior, Donzi, K. Brown, DJ Ziggy B. One walk by ya. Wire fresh. Nadano menen nam krum. Yeah, Abrantie wa fans. And my budget so yeah, would I demian cananka yamea. So many days. So boda sule back me. Kaganai. I mean you. Walk cordia. About 5 no distributors Bella B Atenase. Bella baby. Kanesa na jai. I was ya said to her.
The boys in am so hello. Eti team na ya set. I say Kotoko team now I want to share house and rano. Team ni nyina ya set. Eti e bagum na yakoye nim. Anopay ya kachiro say ya no one edi dwuma fi sabre yakopim say nondu bebo e Okoman Kasa. Midiane nana Odei Papabi abrantia upo midina upo ni ya na nyankopon de afi ba kwa kanfie ho we e automatic no radar. Na ube sase na water fridge away ka chire abraku we me pacha wetia ne na chika krabi enti matuna na konwa mu ama no ene matuna mu idie dwumadi odi bia midi ewo nanamu midi ewo nidimu eyeyi a ono no ye esenso a ono ara enti ya mamu nyina chi ya mama chi Sasa eba say dia na dia ekosu nyina ne se eba say dia na dia ekosu nyina ne se aye sikasam adafu bi na boy chidom tire chini ya de bre wo shoe fabrics Loma Vista IPS Indigo Textiles Tontina 74 Omunyina taya chini ya di jumedi ebrewo LCIC Omo etaya chi Omu di esi ababa ana ya di bremo na University of Ghana for Sotayechi. Opre Company Limited. Yeni woman eko. Mangrove Restaurants and Event Center. Akuffo omaduane jai. Quick credit and investment, microcredit, limited for tire chigidi. Superb Lodge for so tired chidi din bawe. Afei dia wochatuo aya Safari Valley Eco Park. Ubehu anisu ade. They are very fantastic. Abusia we no na boy chidom na yenya sika na yetumi enya hoden na yedi dwumade ebrel ena no pay ene adbrebia. Actually, my banana no abedi wo mo ho enkomo. Ma chiro de omo ye. Ene ba bia wo hwe won abehu omo nyina.
Etiana Bay Atrase Bella Ababedu Bella Bay dear Wade a Wimun Sachraye a Wimu Pepresadia a Niamachina no Ebebre na make us say dear yes a dosso for Jagumubuha Anyasam Ketua Ohima Kasua and Wade Eba was say a dosso for Jai Buagumu Onam baby Amanfo radio crano. Esisi womo ayi no woma biebie nketen no ebi no nam kita womo phone editie Okoman na otimu se adosofo yedam ase papa momo se money Okoman aka bom na ye nyina yedi ni ye afi bronyan ye ne mo edi asiase ye di asiase nti montam kuchu ye ne mo adosofo yedam ase Bella na Odei oh me wo hopa wabedu mabedu we sure mabedu enti wote ase ahoden wo ho pa onyankopon de achew o de ache me kwa wanto mentu ahwe ya ye ade na edase anta wantua no de achew o de ache you free wo mpe we na opede ajawajo why ade onyankopon ayade papa why ade pa na ko hwe ye fom so pa no ne ye dia anka obi ansore anka obi ansore the titru ne mema dey the titru ne mema debi anka obi ansore debi anka mamum na oh wujeri oh yes anka ye nya be ma ba kokura wasase so se anka hwe ye fom so ne bone so na e nyane anopa ya anka mema nyina da bebere be ka dem Kama bebere beka dem. Aka mema na beka dem. Tattoo ahoro amode tutare mo baby ni eyi enra so kra ye Sunday. Anwumre. De koso wo mia ene ne ma tumi ye. De omo boys bi atoto blacklist. Esan se o manya foforo omo ne wo mo ehwi bomunti. Ebinum ye de bi mo ato fly mode. Na asema okay. Ne ma bebre. Oh. Asema okay uji. Masa. Enra ye ka wo mo a esanka Yesu ba nra Yesu ba beto wo mo won krofo fi anka ye ma o jedi e ma dodo na anka be ka de ebe dan krofo fi Yesu ba beto wo e won krofo fi krofo afie amanfo dem anka Yesu ba beto wo nka mema nyina ebe ye be hu won wo mo dem mema nyina na na uji mema di pa o na se me ye be ma na anka me ya do oh mema anka me ya do Opa. Gaveado. Enti nka ema ana nyankopon ba beto won amanfo dem but nka mema de ye nyina ye wo ye ndem ti Yesu ba nka sa na be kono. Oh yes, yours anya. Don't it we one nevi. Why? Donzi we one nefi. Donzi odafie sorry. So one that donzi an nefi no da adwuma mu. Na adwuma na amana nkofie and oye night. Apart from that there, odafie by any mo a ema omo nafie titiri weekend. Da ankofo dem na da Yesu beba no. Oba beto samba ni nyina wa manfo dem nti obeto obi dem a. Ni nti a wan na dem no ameto wo na do obi dem. Unkobi Unkobi until next time. Okodo be there man wadwuno e bia na Yesu ba. That night. Oh, oti abena no ya majo pram ye me ko ka de cherade. Why late? 3 eja. 3 eja. Yo Bella. Nana fa wie mo sakrai no bre de. Me da se mama nchia yetiefo nyina na me nda won wase se stations ne doso. Munsi Okoman Radio from Adosufo nyame enhram na for obi biara wo ti Okoman Radio 97.1 FM nyame enyemo kese pa na mesre adraba fo no sana ewimu kusuye ni mo ye den no mesre na mo kaka na ma ya hweye san se dubro nya se yen kwankura mo mo de ekojojo ne ekodu fia no ne ani gisema eya de pint yen hwe na yentumi en drive ye over speeding kills. Remember that. It kills.
It's no wrong overtaking kills. Yes, over speeding. All right, and I am fast that can see pa Enfema Kingsford O2 and the only duty forecaster or Duma Boy na ye to me and who send a net day no ye remo bobreno ebeye edi afa 24-hour forecast for Ghana valid from 6 a.m. today. Partly cloudy conditions are expected over most parts of the country this morning, becoming sunny as the day progresses. There are chances of localized thunderstorm or slight rain over some few areas in the southern sector from late afternoon into the evening. However, northern Ghana is expected to be dominated by slightly hazy, relatively dry conditions throughout the forecast period. Early morning visibility will be affected over the mountainous and forest areas due to the formation of fog and misty patches. Enanopenu wo aflawo enkran Kaswa Cape Coast. Takrade, Axim, and Afeho, and Openomiamia Hodwo, Ebe Kusu, na Feria Brimono, Arian Bebo, and Ring P. Na Ferry Brimono, Miamia Hodwo, Ayekusu, Saran Sona, Ayekoforidia, Achimoda, Kumasi, Obuase, Takwa Seshibequai, Ketakrache, Kintampo Gos, so Sunyane, and Afe Chiman. Anopeno yebehumbosu eni 60% of mist na afi area brimono wo kofori de achimoda kumase oboase na afi takwa no area ne bebo anorenye dimpi but kofori de ade area no beyi nani aboye pa epo mantem ne important no area no ebebo ne nti ya na wahye ne so pia na wahye ne ye sanse area na epie samrim no wonante so pia de nyara hodro na ebro nti wo pia na wa yahwe na enwumrebrim no miame ahodro ayekusu na afa yendi tamale bole damongo bolgatanga na rugo na afa wa anopai no yebefiase I experience ye openo wo sa miame ahodro ewiambrem no sa na beye ewima se ewimo ohye ewimo onyu bibi sa na ho ye opepepepe sa na obehu wo sa miame ahodro na afa enwumrebrim no miame ahodro ayekusu yemfase da kase pa enva Emma Kisford Otu ono no aboye na yetumi ehu yewie mo bobe no midin e de Belinda opon frem ohima mejosu memo amo no pay eniti Ohima Bella na no Odei Papabi hey Belinda opon midin e mo de pa ebe kakra no na asesa na ya Mrs. Belinda ede faso so ele Frimpong. Oh, Debbie. No, the day. Debbie. Vomawo. Or the day Vomawo. Debbie. Belinda Cluvy. Hey, Debbie. Oh. Okay. So, unya my dinner, dear. You didn't be a besha wamo. Debbie. Debbie, and Chibia Mobu. And I in time I say a chance on edge. And Chibia. A branty old in SCS. Bibinti, and Chibia. Go my day. And Chibia. And Chibia. And Chibia. Okay. And Chibia. A branty winner. I am not of a town chain or any man. But I'm in chair. All your sports now I confused. I didn't. I won't say. A branty kuma. All your sports are not very confused. Near far enough hopo. On Shan Hoodie. Near far now hopo. Yayo. KB. Nano day. Ayawa. Nyamia do mayamia. Waba. Mamaba. Nano o match in a coyes. Say, Kotokochi and Wadri. I said, What to come into no. And I did that and a house by being strikers on you good. Oh, because anyone yet or work here could do anyone idea. You said near Boaka cry defense and then run so come wrong back pass. Can you imagine? It's not good keep on queen. Like some things are there, I mean, tears you. Oh, say you're more about the dada will prevent you. They are not born where you are to £1. Now be ye. Ghana football Kasa ni say my home so. Na we must sing. We eduabana. That be me blame your mo. Me blame your mo. I blame the GFA. Why are they? Accra Sports Stadium ho. Crucial match like this. Ghana's El Clasico. Basua. Na o de Accra Sports Stadium ako
high concert for omo a musician. So find concert for Accra Sports Stadium. I will blame them. Debbie. Elali. Oh, sorry, no more say. Elali. Obone ball national stadium so. Obone ball national stadium. Obone ball national stadium. Friends Etihad. Ne mo sorry, I must say you are football nation, and you are dead nation. You are dead nation. How can House of go to Kumasi and go win? What it? See, you go 2 legs in now Kumasi. 11. What are you saying? What the team 11. Now that whole Bobo National Sports Stadium when you and you Guasemo. And you Guasemo. And Casabre, why your mini stadium? At least. Utumi enyani pa se unyani pa be 50,000 po a sankeye talk be afede ano pay chiao o koye pobiman at least ye a year she nations FC she nana Giabo Park she Samatex ye bibi kakra yes now to me ball they have built something they to me occupy our fans into to me play ball our own grounds pepe name of say National Stadium, Accra Sports Stadium in Niwa. House of folk any pitch bia. What about match also? First and center Saka Park. One. No go lottery park. Eti blame team no. Anyone officials. Everyone is to be blamed. Blame GFA. One year. It say park ne fanye. Mon fanye grant here. Oh, it's not fair. It's not fair. Talk be a fede. Ono nko for monkey kamu na we dey nye. Kamu bo mo park so a. Yeah boy na play supporters ahin betu Kumasi. I support Accra so folk. On a crucial match like this. No. Wasan. Yanko. O train where you know. Anonko Street. I don't see so yam. KB, are you ready? KB, uncle. Aintina meso mo ha say aintina yatena se say there unim say busuafo all the latest from around the world of sports both local ne amano nyina no ene yakuchira gu nkrata so a ye de brom na bibia so aye kama enso e wa ha nti send city no sa pepepe na ye no na bibia enso aye kama bidin e di K Brown me na me de ye anopa morning sports no e bro na bibia enso aye kama ne yatena se say ni there yen semre kra no ye be call near the some fixtures no from recent days no abro na bibia so aye kama enso e wa hanom na ene de unim say yes I play no mini good mood kra say team Accra House of Folk and da no I team wadre pat team wadre sa and I Kumasi Krobia Santi Kotoko e ko chi boy e ka por miensa yetumi team mienu and match no ekoso Baba Yara Sports Stadium na emom no Accra House of Folk and na your home team Saturday no kaine hu sa say Accra House of Folk na ndra ye home team na ye bo enti no say na ye bo Kumasi de na emom no na Accra House of Folk na your home team esan say na ye pitch Accra Sports Stadium no ye dey high musician no ye concert also enti no match no yekobo Baba Yara Sports Stadium na ye home team no enti endra yetena fie Baba Yara Sports Stadium elusui to Kumasi Asante Kotoko
enso ho a san komo no so mede ma na bibia enso aye kama enso ho ntino menhwe na menfa eye goal scorers ne ade ne emum no eno komo no bebe chire mindi kan starting fee eye Saturday no one match e koso e wo the Ghana Premier League nim no Nations FC I etna fie eto ne nsa de frɛ ye aduana e bo ne kamienu aduana to me team ba ko sa match we bi ka jam say Nations be wini ana min jindi internations e boy kamienu a aduana to me team ba ko asa nkomo no so sa na city ho a ye de bibia enso e ma e wo dru medie no so no na Saturday no so Division 1 league no match miensa to be cause Mana FC etina fie to ne side first steadfast mo bo 0-0 enso ho Vision FC to ne side free ho United e bo ne chimpre ka porpor miensa ono so to me team mienu o asa nkomo no so mere ma Young Apostles enso e free Brekum City e bo ne ka mienu a ono so etuma tima da braka ho asa nkomo nyina ye de ma na bibia enso aye kama enso e ho yenko e Sunday no matches ahodo na we PM wa the Ghana Premier League nim no na tie 6 matches e PM no say na results no etitia Bechem United and Eche Accra Lions e born ka porpor ya naya ono so intima da braka wa wasa ankomo so mede mau Brekum Chelsea enso eche eye Great Olympics e born ka ba ko a ono so intima da braka e wo Heart of Oak ai Hasofok enso tina fie emma Asante Kadago ekobo na ka miensa ono sutumi timu mienu a san komo no so mere ma enso ho Abranti a friend Linda Intenge on the D can twat na de ma ya crowd so 39 minutes and or two sat na no I picky lead no na upon Nkrumah ebete e ka no 40 feet 47th minutes no and or take kan de ma ya kuma say Asante Kotoko e 1-1 on half time and so changes awodo na akoso and 56th minutes no Mukwela Steven Mukwela e the second goal ne 2 at na de ma Asante Kotoko Steven Mukwela na sign 74th minute or the third goal they can home at the Asante Kotoko and he have some consolation goal be Kakare and so the second goal 2 muma Accra Sofoka ekoye 3-2 and so wa made sound common ma Legon Cities and so it's nefie eto inside the fre Temale United e boneka porpor miensa ono so intima da braka wa mede sa nkomo nyina e mo inso atreman etnefie e ma Karela United e benya red card e san e boneka ba ko a ono so intima da braka sa nkomo no so mede ma enso FC Samates enso na eche e Heart of Lions e boneka porpor mienu a ono so intima da braka wa sa nkomo nyina ye ma all the breakdown all the latest it me share na me de league table no and so they ato ama na bibia and so I come and so on TCC league table no na we ready kan aduana FC ye tu o made so biem after match week 14 no Samatex already kanya over 26 points and so aduana tosu mienu or 24 points in so atreman tosu miensa over 24 points Bechem United tosu anaya over 23 points Nations FC etosu enum over 23 points Brekum Chelsea etosu ensia over 23 points Asante Kotoko otosu en so one also 22 points Legon Cities etosu watching over 18 points Heart of Oak etos enkron over 16 points medium atosu do over 16 points but for kwata no etosu do baako over 16 points Great Olympics tosu do mienu over 16 points Accra Lions etosu do miensa ono so 16 points Karela United etosu do 9 over 15 points Dreams FC etosu do num ono so 14 points and so mo league ni kwawie ye ne ye a mo kwa relegation tie say ne city Temale United I ono so wo at 16th position all 14 points or do and do so no Bibiani Gold Stars 17th position and order over 12 points for her me say uncommon no ma you try to cry Hearts of Lions or to do watching or 8 points Otosu do watching
or 8 points and so ha mede san komoni na ma yen hwe top scorers chart no na yen hwe Isaac Minta ogusu dikan osina kan de ma Adriana or 9 goals and so wa san komono so mede ma Augustino Kwasina kan de ma Bechem United or 8 goals Amanfo na ensu sina kan de ma Brekum Chelsea ono so 6 goals or Owusu Augustino Usu sina kan de ma Tamale United also 6 goals or Umar ensu sina kan de ma Inswatremai or 6 points Emmanuel Admakon or 5 goals and so wa goals na make na made points no so ewo hon intino 6 goals and so wa made san komoni na amount we top scorers omo the Ghana Premier League nintin yo lead chart no cry 9 goals and so wa san komono so made mau and so ho yenko Access Division 1 League ni no matches ahodo na to me to jam mention na me for some selected ones na fa mau na bibia enso enye kama enso ho intino ye speed up kakana bibia enso enye kama catch all stars enso et na fie to inside the friend nani FC the boy tipenko asakem et na fie to inside the first soccer intellectuals ebo 00 wa san common so mede mau enso ho bro a half enso ene 11 wonders ebo draw game enso wa mede san common na ema holy stars et na fie to inside the friend mina sharks ebo ne ka ba kwa went man da braka home stars et na fie et to inside the friend home golden cake ebo ne ka mienu a ono so et man da braka san common so mede mau king 5 star et na fie ema future stars ekopo ne ka ba kwa ono so et man da braka mede san common nyina ema Kings Palace enso et na fie eche Okwo United epo ne ka mienu ono so et man da braka mede san common so ema Kotoku Royals enso ene Koforia FC epo eka 1-1 owa mede san common nyina ema Enzema Kotoko enso eche new Erubiase epo ne ka mienu ono so tumi timu ba kwa san common so mede ma enso ho Park Academy ene Ebusua Doves epo 0-0 a mede san common nyina san match no obi anya yellow card ba kwa san common nyina mede ma na bibia so aye kama sefi All Stars enso etina fie eto ne side free Young Red Bulls epo ne ka porpore anaya ono so etima da back wa san common nyina mede ma susu bribi enra omo still believe ebo makeba kwa omo so etima da back enso ho Swedro All Blacks enso any Rose Park epo 1-1 enso ho Techima Heroes enso eche Tamale City epo ne ka ba kwa ono so etima da back Uncle T United eche Accra Athletic epo ne ka mienu a ono so etima da back wa mede san common nyina Mau VC Warriors any Wa Power epo 1-1 Venomous Vipers enso any Sky epo 0-0 a mede san common nyina Mau Wa Sunta United etnefie eche Northern City epo ne ka ba kwa ono so etima da back mede san common nyina Mau some outstanding matches ho omo no a ye betumi the league table no so ho area ma na bibia enso aye kama no standings ni nyina enso wa san common nyina ye ma on ye break bibia down enso ho ye nko Europe ni enfa European komo kakra enfa ma na bibia enso enye kama Friday no matches ahodo na to me to the French league ni one match to me to multiplier etnefie any lens ebo 0-0 wa me de san komo na enso ma na bibia enso aye kama German Bundesliga and say city Hoffenheim etnefie etinsa the free pokum epo ne kamiensa no so tumi timu ba kwa san komo nyina mede ma yenko Italian Serie A nim one match me to Juventus echi Napoli bone ka ba kwa ono so etima da braka mede san komo nyina ma Getafe in the Spanish La Liga nim no echi Valencia epo ne ka ba kwa ono so etima da baka mede san common nyina ma yenko CAF Confederations Cup no CAF Champions League no Africa no say the city Friday matches ahodo on to me to Al Ali of Egypt omoche Belouizdad omo fi Algeria epo 0-0 wa san common so mede ma Mediama Ghana Mediama omo ne Young Africans omo fi Tanzania epo 1-1 wa e bia so kama enso Esto Sahel omo so fi
Tunisia moche Ahila epo ne ka baako a omo so etimatima de baraka me de san komo nyina ma enso wo Europa yenko Saturday no matches awodo na atumi todwa yenko English Premier League nim no tie Crystal Palace omo tina fie ma Liverpool kobo mo ka mienu a omo tumi team baako wo a me de san komo no enso ma Brighton enso any Burnley ball 1-1 wo a san komo no so Sunday City Manchester United otina fie ma Bournemouth kobo ne ka por miensa ono so etimatima de baraka me de san komo no so ma na bibia enso aya kama Sheffield United and otina fie eche Brentford epo ne ka baako a ono so etimatima de baraka wo a me de san komo no so ma Wolfsburg enso ne Nottingham Forest epo 1-1 wo a san komo no so Sunday City Aston Villa eche Arsenal epo ne ka baako a ono so etimatima de baraka me de san komo no so ma na bibia enso aya kama enso yanko French League enim matches me to me to dwa ho a me de san komo no nyina break bibia down na touching it down enso e wo kuma 97.1 enso ha ye say na bibia enso aya kama ko Facebook aye kuma 97.1 enso usa so na YouTube enso ye twanu ye twegum wadre enso wa me de san komo no nyina ma Ziggy B NATM Sierra o patim wadre bodwuma papa enso René Etnefie French League enim Etnefie ma Monaco eko bone kamienu ono so tumi team baako a me de san komo nyina ma na bibia enso aye kama PSG onso Chinent se bone kamienu a ono so tumi team baako a me de san komo nyina enso ere ma Bakola ena Vitia man sa assistant o tumi ball akabaako a 41st minute no ere ma PSG san komo no so me de ma Mustafa Mohamed etumi take no ere ma Nens Boboko no enso no on the 83rd minute late win no and a Kolo Muani Randa and so we had the second goal no e kauma e PSG Boboko na omutu piki win ho made some komoni na e ma na bibia so aye kam yanko the German Bundesliga nim no matches ahodo na to meet to the Werder Bremen omutu na fie to no side Fred Osberg upon e kam yenu a ono so yantima the Braga Frankfurt etina fie chi FC Bayern shocking night FC Bayern upon a por enuma ono so to me team back into Bayern Munich no over the weekend on Akropong-Akuapem some 8 jatomo papa some common Sunday City Hedenham omotina fiet to side Frey Darmstadt upon a camion so to me team back you know me de some common so Edinburgh Union Berlin Mönchengladbach upon a camion sa ono so to me team back me de some common so Emma Wolfsburg Etnefie Emma Freiburg opone ka baako a ono so tima da Braga Dortmund Etnefie Emma RB Leipzig opone ka miensa ono so tumi timu mienu a me de san komo nyina Emma na bibia nso aye ka menko Italia Serie A nim na 3 matches tumi to dwa Verona Etnefie Emma oni Lazio ebo 1-1 wo Atlanta any AC Milan ye 3-2 enso Atlanta piki win no Emma bibia so aye kama AC Milan nso kai hu ni se onya red card me de san komo so ma Inter Milan omotina fie echi Udinese epone ka por anaya ono so yantima da Braga me de san komo nyina enso ma Saturday no ko Spanish La Liga nim matches ahodo na to meet to the CD Alaves etina fie ma Las Palmas ko pone ka baako a ono so yantima da Braga me de nyina ma me break be down attaching it down to Real Betis etina fie and Real Madrid epo 1-1 Abrante from Jude Bellingham on a shego ni di Real Madrid and so Real Betis Abrante from Rubial e second equalizer no and say it to ja me de san komoni na e ma Real Etnefie e ma Real Sociedad ko bone kamiensa on so tima da Braga Mallorca and so Sevilla bone ka baako a on so tima da Braga me de san komoni na e ma na bibia and so aya kama and so yemba CAF Champions League our Africa no matches awudo na to meet to dwa Mimosas echi eye Galaxy epone kamienu a ono so tima da Braga san komo so mere ma na bibia enso aya kama enso into some selected and we dad enso echi eye Simba epone ka baako a ono so tima da Braga yenko
CAF Confederations Cup no baby a dream says yes kind no Zamalek etnefi ama Zagrada ko ene Zagrada de pem so ochene bone ka ba ko a ono so tima da braga san komuni na ede ma memfa Sunday fixture Sunday results no enso for ma na bia enso anya kama enso yen shase na ye shase fi the Italian Serie A matches awudo na to mitodwa aye fresh nord etnefi ene Torino but 0-0 Monza enso etnefi ene Genoa oche Genoa epo ne ka ba ko a ono so tima da braga Salernitana enso etnefi ma Bologna ko pone ka mienu a ono so tumitimu ba ko medeta nkomoni na edemo AS Roma after 2 red cards no one eye Florentina epo eka 1-1 medeta nkomoni na ma draw game ho a yesa nkomoni so ye break bia down ni attaching it down enso e wo ha kuma 97.1 bidin erike pon mena migusu a mi break bia down enso e ma yemfa league table no e Italian Serie A ni me fa ma na bia enso anya kama Inter Milan every kind or 38 points after 15 matches no our 38 points wa sound common so mere man Libya and so aya kama Juventus also etosum yenua our 36 points AC Milan otosum yansa or 29 points AS Roma etosu anaya over 25 points Bologna etosu enum over 25 points in a sixth position Napoli on so 24 points wa mere sound common so erema yense last 3 no o ma league ni kwa we mo relegation Verona otosu du watchia on so 11 points wa mere sound common so ma dun crown no Galagri on so 10 points wa mere ma na 20th position Salernitana on na so the league nina mere sound common so ma 8 points wa mere ma na bi bia so aya kama Italian Serie A nim no yensha top scorer stats no na fa bi bia ma ye break bi bia down ye put him rather so wa ha na ye bia so aya kama Lautaro Martinez we ready kind over 14 goals wa sa na no City Olivier Giroud said that some yenu a on so 8 goals wa me bi bia enso e ma na bi bia enso aya kama yenko ne fa German Bundesliga no Sunday no 2 matches to me to da wa me dey san komo nyina e ma na bi bia so aya kama Stuttgart ene eye Bayer Leverkusen na bo 1-1 wa me dey san komo no so e ma FC Cologne etina fie ene Mainz e bo eye 0-0 wa san komo no so me dey ma be share ne dey hon so league table na ma na bi bia enso aya kama ye break bia down ne attaching it down enso wa Okoman 97.1 Bayer Leverkusen ne ready kai over 36 points enso ne otosu mienu ye Bayern Munich over 32 points enso Stuttgart etosu miensa over 31 points ne otosu 9 no RB Leipzig over 29 points enso FC Dortmund enso etosu enuma onso 25 points Hoffenheim enso etosu ensia over 23 points enso san komono me dey ma last 3 no say ne City FC Cologne otosu dunsia over 10 points enso Mainz 05 enso etosu du enkron onso enye dunkron otosu dun sonwa onso e 9 points wa me dey san komono enso ma Darmstadt otosu du watchia onso twatu okra onso 9 points wa sound common so mere ma yanko German Bundesliga ni top scorer stats no ni odi kan kra no Hurricane over 18 goals and so wa mere sound common so ma na bi bia so aye kama it is o shema yako Italian Serie A na Lautaro Martinez over 14 goals opa German Bundesliga ni ma Hurricane on so 18 goals wa unim said modern bono kwa nim ye pa and so wa sound common ni na yare ma yanko French League enim no matches awodo to Nice atnafie atone sade fair Rams ebo ne kamienu a ono so jumiti mu ba ko Clermont Foot ene lew ebo 0-0 Metz enso tnafie ma Stade Brest ko bo ne ka ba ko a ono so etumantima da ba ka Strasbourg enso ene eche Lever apprentice friend Dede Ayu team no ebo ne kamienu a ono so tumiti mu ba ko asan komo no so me de ma Olympique Lyon enso etnafie eche Toulouse ebo ne kamiensa ono so etumantima
dabraka Laurent so tinefi Marcel bon kapor anaya ono tutumiti mu mienu a san komo no so san city a e break bi adam Olympic Marcel enya red card na mom no omo pick win 4-2 and so wa made san komo no league table no say city PSG every kind over 36 points after 15 matches no over 36 points for Nice etos mienu or 32 points Monaco etos miensa or 30 points Lille etos anaya on so 27 points start Brest and so etos enum over 25 points and Olympic Marseille etos ensia or 23 points for wa made some commoning na last three no say this is the 16th position no Lorraine or 12 points 17th position here Clement Foot and so no also what 11 points for wa made some common so 18th position no Lyon was league no or 10 points wa some commoning na made and so top scorer start no me fama na bibia and so enya kama Kylian Mbappe or 15 goals wa also some commoning na made na bibia so aya kama and so it wa 14 15 18 and so wa unsa branch friend Harry Kane and common no enya fedi agro crack and so wa yadi bibia yenko agrably the best league in the world no English Premier League no Sunday no say ne city Everton and so it's nefie Chelsea upon a kamienu a Chelsea ntuma da braka wa Mauricio Pochettino ne Martiano on godin to and so was an common no yere man bi bia so aye kama Fulham West Ham upon a kanuma 5-0 and so some common yere ma Luton Town it's nefie Manchester City ko boneka por mienu a sutumi team ba kwa some common so yere man na bi and so aye kama Tottenham Hotspur Newcastle United boneka naya onu sutumi team ba kwa some common so yere ma league table no say the city Liverpool ready kind over 37 points after say Arsenal ko lusu ye no enti Arsenal beto sumienu a over 36 points and so number 3rd position no Aston Villa on so 35 points wa made some common so Manchester City eto 4th position over 33 points and so Tottenham Hotspur eto 5th position over 30 points and so Manchester United eto so ensia over 27 points and so Newcastle United eto so and so over 26 points Brighton and Hove Albion eto so watching over 26 points some common so made West Ham United Mohamed Kudus and Brandt no eto so enkoa on so 24 points some common so made Fulham eto so edu over 21 points and so Brentford eto so do back over 19 points Chelsea the Blues we move it, we drop it. Our 12th position, or also our 19 points and also no made more 18 no. Utumiko Chelo to no and 39-19 after 39 matches no. Chelsea our 19 points and so 39-19 and so wow to be 39-19 and I say Chelsea boko no and so no the one come and so Wolfsburg et also do me and our 19 points and so Bournemouth after so much Manchester United and what also 14 almost 19 points and so Crystal Palace and Koye almost 15 points almost 15 position almost 16 points and so Nottingham Forest our 16 position over 14 points and so Everton do end some 17 position over 13 points and so my league na kwere ya omukofi omupaki omunkuku no omunkaka Luton Town etosu do watch 19 position Burnley in a 20th position Sheffield United and so on. Sound common no yedi ni nyina yan hwe top scorers chart no na afi ni yan fine common so AC na Odei Papabi for Okoman morning show no fan to us na bibia enso enye kama enso nti a friend Erling Haaland no 14 goals on already kan Mohamed Salah enso 11 goals enso to sumienu Son Heung-min to sumiensa over 10 goals Bowen enso to sumie anaya on so 9 goals sound common nyina
ye break bi down ne attach ne down enso wa ye de ma na bi enso aye kama enso itino enkoma wodo na eba yenko ne emfa wodo na ntumi ntodwa na bi enso enye kama enso emfa ma enso ho iti ene de so ba Africa hasia some stories ni saying the city yes o top 10 highest paid coaches see yes fi ase no 10th position no coach Tunisia Boboko no oji 11,000 euros and so wa a brand friend Jalel Kadiri on the total 10 on 11,000 euros and so wa me de sound common so Emma Rigo Bet song and so toss 9th position no Okochi Cameroon Boboko no oji 29,000 euros and so wa sound common so me de ma na bibia and so kama 8th position no Ghana yendiemu Coach Chris Hilton, edging 46,000 euros, and so was a medicine common on, and so and so 7th position on. Senegal coach, I friend Aliou Cisse, on also give 46,000 euros. Wow, medicine common na, Emana Bibia, and so I come at 6th position on. He go Bruce also, or coach South Africa, Bobokuno, and also give 50,000 euros. Wow, medicine common also, Emma, Walid Regagri, on also David positioner ono to coach Morocco Boboko no just 60,000 euros wa be dey sound common so my 4th position no Jose Pereiro ono so at the 4th positioner o coach Nigeria Boboko no or just 70,000 euros wa be dey sound common no so my 3rd position no Jean Louis ono so je 108,000 euros wa o coach Ivory Coast Boboko na dey sound common na my 2nd position Real Victoria on also J 200,000 euros Okochi Egypt Boboko na made sound common and so na Jamel Belimadi on also Kochi Algeria Boboko no oji 208,000 euros made sound common na na bibia and so kama and so wa and no and so ne nkoma kakra ya fa fi Europe ni Africa any Ghana hena and so Okoman morning show so medicina na Odei Papabi etmedi atwaso kama enso wa DJ Zigby enso MCR opet team wadre paduma gidigidi enso wa san common society tie DJ Donzi enso team fidie chia o chinchim niama kra enye fedi agro kra enso ni nyina echino medin Eric Brown menso na mede anopa morning sports no ma ona bibia enso kama enso nana okore ajiman anope so jiwu 2 Gideon into be queen anope unso jiwu 2 enso medimu esi yenso yesom ewa ha K Brown na manti beams and basketball no ene Monday anopa what I say match ne ba so na match ne ba so papa but on say the way nature of the match na etie no behind closed doors it's no enumere we and all the media na mokwa kavaye no friends saying footages and results ni ebe out ema so no ye ni die ati no ehu ni ehun senia ema omo ye kama omo si akan wo basketball nim no omo so bobre esitie enso ho intini sa nete ye de beba Ochina Tuesday kwabnafo nyina monji mutu menso maji mutu enso ho enti na ochina Tuesday no ye be mo humani so ade na abrante friend Cristiano Ronaldo ene Lukaku Cristiano Ronaldo date your friend saying ababa wa your friend Georgina Rodriguez na yere no ochina me de ne ho komo beba ena Lukaku nso no odeti Sam yibi say we Ronaldo dey say ne yire o anya ne yire onware ne ye sa onware ne ye kra okoba bi on ne ko bai onware ne ye ntine mpena no mo chen yes onye no ho ade dabi mpena twe mu odin no ma wo nkwara am se num na obane oni abusuafo abusuafo na anu se broni krom de yenhyara nchechero sa
Na say Ronaldo ina Ronaldo abefa wo baba say o person ne ante a o no wan abusia ni na ma ye mu da mo na na mo di wa chire kura so sin na mo baba na mo okay ate eto a chira mo nko mo beba nti no Jamila Roda Lukaku wife no mede ne ho nko mo beba ono say ne girlfriend na etia Lukaku ejeje red card Roma no nyina no meni ne etia ojeje red card no ebeba ochina mede omo ho nko mo beba ama mu nyina maso ate enso e wa ase eti no mede na de mede mu besi wa na ochina Tuesday ne de empire ebedwa Medase official K Brown in the din I or the sports on abraye eti yankoye nim na bronya weyi beye de papa bronya beye de bronya beye de papa afinja po Ho, ho, ho! Merry Christmas! Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Official Power. Munyina fishi apa ya den bro nya ne de aba to yen ye bedi so we uwo sika uni sika enya banku ade a obedi bana se edo enye do yedi se beto nko ade a edo enye do yedi enti esisi yedi enti se de atie bia no bedi bronya no wate mensuro ewo mu se sika nkoyie eniama nkoyie eniama etawe ama atu na wo de boa na why wo de boa wo de to ha na fa but mensuro Enkosi se breno beso no na Nyankopon a kire ni tumi no wa hye ni die enu monyam ni a wode be mamofra no nko ade won sabeka abusia adwumakuo bia ba de awoye no de adutwam kura sa yekono agriculture eniema ho de a wodi tintiman ewo mu serious aye yellow corn ana say white corn abrofita ana say yellow no ana say seed ahodo aba ahodo a wo padua aba ahodo no bebre adie bia ye dua na yete so de wo bomodin too much wo Akuapem no for ha said ya wo boy wonjuma na edutwam Legacy Crop Investment Center media wode aba na edutwam o ebro a wode aba na se udu ebro no a within within 26 days na niama kikabom to meter 8 tons to meter 80 bags per hectare. Wow. Me pacho show my chira kwa na kope o mabro ni bi Legacy 2 quite amazing no Woodria to meet 9 tons per hectare. Legacy 17 quite amazing no you are to meet 10 tons per hectare. Wow.
So the Omai Shisha Niamane, the Amepacho show my Chirakwana Kohu Omai. So we are Greek and one Juma, we and 4 Juma there. And your Obama. Samba Mao consultation will bet church or Adia way, Bosumi way, Yanise, now watching way, Yanise, Udia, and not in Numachini, Yanise, oh, what bet church, Wama, Afe, Ubedia Bruno Berieno, Mido, Ampa, Omaya, de Papa, a face, Council Baby, go bottom. Now, what machines are wood. Etumi so bro eye niama hodo bebre etumi dry no our cold room so awotumi ede a seed ni be hihye ho no mo se de ebe ya empro na enseye efidi ahodo a wo maso agu ha wode ye adwuma na adutwam me pa cho hwo ma kira kwan ma me fa wo no mama na frɛ wo mo wate Frewo, I was 0257 43 1909. Over to me from 0245 97 91 94. Me pacho from mama na nkobo bia wo pesa oni wo mudi no no bedi no so pepepepe no mama wa kwankyere ma wa wani beji agriculture ho. Now, unim say University of Ghana for Edi Akwenya kese bia beto ama mature students for. So what the 25 years and above nko ade a uni hawo uni problem. Alaji Fusenye Hajamamuna Obetimi amma waye entrance exams and now we are now pass here. Oh, udam uko university nesa. Akwele mami akwele papa o. Nanka upese uko university ya odadwene upese onya university certificate we dey legondi o. Onya bi sen wudam we legondi o anya university bia keke o. And it's already 25 years and above. Ekodia and your bomodin now shisho machira kwina one more. Woba akoma ha obetimi enya wo forms nibi. Na wafele kama uko online so obetimi enya bi no wafele kama no ofili wia 700 per 700 na afi wakochro entrance exams no ewo presec mampon presec wakwa akochro ewo ho ochro exams no na pass ya udem. Now one exams no kure ni enye den won say we a mature student enti no I say obi ati say me say ya me fia kwa animu say ni ade no aya wo mo gugu niam mo agrin say wo yire wo ma wo abusua dadwene bi da wo so ni ade enti exams no aya won yire ne pampen ti say ni akwa kwachiro ayayek enti bomodi ana kona kwachiro bi na ebepo awo Uwia obetimi sa o pass na go through a courses bia obetimi a chro Bachelor of Arts. Anyway, nani akika o nyina obetimi a chro bi. Political science, psychology, sociology, information studies. Bachelor of Education. I know so near no. Bachelor of Education, early child. I know Ubetimi Akwakoye, Bachelor of Education, junior high. Ubetimi Aye Nubiana, Bachelor of Education, SS Ninia Kikawina. Ubetimi Akoye Nina be watching Uncle why your teacher Nimuana or Charade. Now je quench good bottom. I feel na mania for say. Madam. Hey, no friend in the day. Diploma program no so I know so bet me akwa koye bi.
Diploma with youth development. Diploma in youth development. Development in adult education. Public management and so on. Yama kikan wenyina accounting nyina obetumi akwakoye pepa cho hwo chira kwan na wo mo a wate number no aye 034 03422908824 obetumi from no waje won nhihye ni nyina bi anase mame fa number we so enka ho 0244719933 o from a wo beje so sade atie bia nkomo biara wo betumi anywhere di abushia me bani akọ newspapers ni mu ni akọ said their newspapers na ekọ afa Restaurant and event center. Wow, ubodi ni pe na ase komode o. Na se wenu mu atoso nya bibia obedi. Event center papa ni. Ehofe ewoye nika. Na restaurant na jai. Bibia wo bi aduane ahodo. Jollof and chicken na opana. Apane say mami made jollof and chicken. Ba kono so ba wanti ni ye o say mami so sa made jollof and kitchen. Eti jollof no ho. Red fish, tilapia. Bankune ni akika hu okuro enkuruma tro. Fufu ne die ye apojin gra nentwinam tilapia ensuomu nam papa bi akwa bi osi opa ni nyina aka hu bi urade nyagopo na nka me sore wa hayi na wode ka befa me na ye nka me ne donsi ye betwa yenum me pacha se upe baby ayo program bia ebia birthday party bi upe se ko hyeso ho upe se ko se niam mu ho fun girls ana se mu ye asori bi mu pese mu ko asori meeting ana party bi ho mu ye kuo bi mu pese mu ko ji ho na mu ye bribi ho masa wo car park kese wo ho ba bia na won we hwe ho no so wo ye very good won wani moti nkankan ma ya na wo ho no ko no wa hihye wo ntade na se ne o ye pitre me pa cho show wa tira kwan wo mampon Akuapem number no 0555 291-814 and answer 0243 277-576. Me pa cho fra wo mona ye ni nkomo o betumi ni wa kan bibia sese wo kan bia Maji boy nika maji boy na so sia ye bia school me pa cho se unya school ya ha wo ho ate se wo ba no onye school ya ha wo ho kra Fre Loma Vista IPS for echira kwan wo be from SS2 eko wo be gino one no be na oba no wan passe ana opeso onkochro no onkochro dia Loma Vista IPS o na de na fa hen Amanfo police station opposite here no bedin komo adusua hudo biada
Na teachers ni very good, very intelligent. Wo nimade enti wo kyerɛ de so papa. Na said ya wo mofra no ho abotre akyerɛkyerɛ wo adea na afedi abofra na adwene mu bebue kase sei. Afedi obon sɛ oba na nanka SS no wantwa no university ade kora de mano ano wo dwegu mu saa. Fine boys na dia na mu ye. What your course be to say business, general arts, general science, economics, visual arts, technical and vocational courses in nyina wo twegu mu wadre. Mami fa no man ma 024026206368. Mami sisu bioma 0240206368. Anasa 0246246875. Abusia bomodi anafra wo munyina na nhihye biara wo ho wone obedi nkomo afei yamra na yamahwe da wo bonkrata no na yenko emu ensem Abusia mayanye krato kakra ne yamra yabra na yekoyanim Koko, ewo betway so. Hitwa wo better or how bien abraye ko season fufu. Eno ane say, wo be ko betway side no so. Na when your golden booking code na fetwa wo bet ewo matches a wa hyehyɛ no. Afei so wo bet bi ase ya. Yesanso ma 100% ewo free bet mu. Wo mpe we na wo peden. Bet ni wanyanse mu. Woni mfie no wotwe a. Enko Gaming Commission of Ghana sashas ye. Nhyehyɛ kakra wo. Betway. Get way more. Hey, Selewa. Then see ye. Mabena, my shiri minami enu nyina wa ka akwanhia mu. Mintumi nya metrotro adwuma ni biem. Mabɛyɛ adeso ama mabusua. Na medwin sɛ wo dom snet. Metwere me din, nanso mentua ntoboa no. Sɛ wotua wo ntoboa na anka sisi a wedi dami. Busumi bia snet bɛma wo sika kopim sɛ ubefiri mu. Eye nsurasa ubenya adofo ama waboa wo sikasem mu. Mreko a wontumi nya adwuma biem. Na mmom, endane ɔhaw enna wonso. Emfa wo ne adwuma a woyɛ. Fa wo dom seed a free snet. Na wo ba wa homegye mu anasa yare bi bɔ. A wontumi nya adwuma biem a. Snet betua wo pension. Na sɛ wo free mu nso a, snet betua sika pudu ama wona a wugya wo n'akyiri. Ya woda achio fano personal fresh star 711 star 9 hash netua won toboa fresh net was 0302 611 622 ana hwehweye wa ba fontentan kase no so at Snit Ghana Snit ye di amboshe so kai sense share kakra da ho SSNIT Je be didi debia. Oh, yo na ye gentle say. Nwanwa. Wo de hwehwe eja fianko na ekọ no, onkuta sekan, onkuta aso, wa dress kama. Asen yoko bank no. Oboa, okwafuom. Nin dada. Legacy Crop Improvement Center. Ama yo na ye simple. With the weed site asiwura ahoro, abesum ho a, ehwefu ase wire bi bubun nyina. Tenya fe na so kuntane nkrantesem. Niema horo a wodi dikwadwuma mane koso. Fertilizers ahoro a masase bondo baya putiapoti. Wo baby a wo pakodua a broke out pea soybeans. Seswa esinkuturuku correct insecticides. So we sprayer abwaboni bi ense undo bai soda. Legacy Crop Improvement Center. Waiting no bien ni hobie. With the fracas tractors, planters, harvesters, cleaning and processing machines. Fresh air went to bro. Bagging and storage facility. Drying machines are what the dry grains. A fake crowd what the gas dry and kasa become. To me dry a bro attached with sorghum. Soybeans no fast. Kese. Digital weighing scale one kasa one silo kesifu bia. Upesa was store one Dubai man later no wakoje. Was some with meeting place kesia what the rent. Ewa tareso. Kofodua reko adonso kwine sono. Frewe 0257 431 809 and also 0595 263 585 or 0245 929
194 abɛɛfo ntentan kɛseɛ no so www.legacycrop.com. Legacy Crop Improvement Center ɛnɛ yɛbɛdidi ɔkyena yɛbɛdidi debia yɛbɛdidi. Me pa ne de me adma me skin say black spots G-menim boss na me read den so aye basa wager me arewo any adwendwe kopem se me yonko brebo introduce Gluta wide range of product ma'am glutathione ne collagen component a ewum ne siesie honam no etiani na emane ye fesronko hydroquinone nim enti emane ha okra Gluta wide sebenhia wamma me read aye fe ubenya bi o cosmetic shop bia enkratwe FDA agiatum Okoman Radio 97.1 FM ye doye tie for ye pa ne senti ena ye bie ye ntaba media mo bi biara ene nwumaku aworo se wo pese ye bo ne ma wo dero edema wa ya ye krado bra na ye ne wo enidwa ana sa wo yosofo na wo pese wo preachi ana safo na mo pese mo preachi a akwanya eda wo bibi na ato ena wo pese ye bo hu dero edema wa akwanya eda ho bra ana sa jingle hu sense productions na wo pese ye edema wa akwanya ewo ho ana wo ye show bi na wo pese ye be fa live ewo Okoman Radio so a akwanya da ho se ye edema o ne hia ne se obefre yen ewo 0202 993475 ana 0594 630059 ana 0246 246875 Okoman Radio ana okriapemayano Okoman Radio 97.1 awusia yama wakwa ba wo hwe obre no a no watwe abo apa community enan ewo studio ha say ye aha eyo Okoman Radio 97.1 ya tena se na yeni nkomo kakra yenhwe de wo bonkrata no ensem ahodo a ene wode ababedum yen na yemobo ensem no so ebi emfama yenhwe the Daily Post enimo anopai Daily Post say or say, I will reveal the law to ease the burden of tax on Ghanaians. Hinana eka say, Mansaso, unima Mansaso. Omampani Dada Mahama, ya o pesa wasan ebeji Ghana etna subium. And say oba, obebo modern say, taxes are hodwa, ewohono, obehwe enhihye na watiti bi so. Send a beya Ghana ye komu bedwe en kakra nasemo a woka eno no omampani Dada Mahama ensem ne bi ene wo Daily Post enimu anopai ya wode aba ye ka ho asem Daily Post enimu ho krono ano use indigenous solution to solve Ghana's problem Jospon Group Company chairman no na wo say yembo modern na yemhwe ne yemfa niam toto na kwam na entimi emre ohaw ene amane bebre ba Ghana efa mu no yentimi entu ase na yenye free na page page 3 yeah page 3 ewo Daily Post Nimu Hanonso was say, how can Controller and Accountant General Department political office without resignation? Hinane eka say Professor Mensa quiz. I said, oh, who said Controller and Accountant General ordinary see politicians is so gidi. Eti continue maybe I say how can but I didn't necessary banessa. Also, Nasamo, I don't know. You share the daily guide. Anyone or pay daily guide is to say, or say 10 SHS heads in trouble over baller trucks, suit, petrol fees. Hey, Nano, ye two sa ebushafo for ba asa woman tiasie. Ye two womfo ba asa woman fa sa headmasters ne headmistress wo secondary schools ahodo a ye bie school ya wo mo fi se wo mo koko e na abre na wo mo ti aban odi ebinom ho ache wo mo dudu o se by now anka ebinom start court dadaada
nanka wo magya de wo mo ye se bola ka abefa bola ewo school enti wo gigi school fo no sika na wo de atua bola ka se emfa bola no nko inso yo me na sene den ye kaka ya se yenka eya ne ye de ani asi aban so ena aban yo ena aban yo ena aban yo ena aban no ena omampani ena bedi amampani fo ahunu amane se nipa yi so kwa kotena se ne watwa aban adapa se ni school no eniama nkoyie wo hia adwaye wo hia dormitory wo hia sei enti aban emehwe no omo awo se nipa kro yi anso na school fu a wo bayi wo gi won sika kase a ennam mra kwan so na wo fu okam unim se sesi asa wo ba enya school na se wo kwakọ ye ayi na se womo akonete a wanya school fofra opa eno nso se no wantua kra no utua 1005 eno enya aban hihye yo enya aban hihye enso na akwakodi enkofo nsam na a teacher foi ni asukufu friends headmasters yi no mo gisika gu mboto mu saa we nyina asem papa enti me eka me nko anka abanye we nanado education minister ene mo amoka we sa headmasters ni headmistress for ni nyina mo form court se ebo mo a omunkotena fie no omunkodi gare ni soakings next time no ombehu se yenye adesa mfa mo man sa ye mo o man sa yeji aso yeji sofi yeji pikas yeji praye yeji eniama hudo bebre enti sukufo bebre ba ye be enroll mu ewo school mu ho DCA so bia de aso praye sofi pikas ene ne ka ho ba say ye no mo de be ye den last year de na mo gi ye no mo de ye den sofi ne pikas and say just a year enti muji amode ye den eye Kenya agomade yo abusia ma yemfansi ma mempanfo aba betena se enti ye bedi nkomo na yahwe bebia ene yedi enkomo no afa enti meba na afei mabe introduce me guest achiro na yetimi edi enkomo. Okoman Radio 97.1 official power. Your body move your body, shake it, shake it, shake it, shake it, sugar, shake it, shake it, shake it, shake it, sugar. Yeah, dia go be a bo. 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 Dia go be a bo, agra ye dia be, obiara to me the beat. Eye dia se be a bo, asa ye dia be, obiara to me say. Okoman Radio 97.1 official Abusia za ozo dia mani hunu nyina achire dia maza utibeti o. Ebrese nyani nyina utibeti, I tell you. Enti aya no atwa bi agu no rubbish bi no edu ba bi esa oji wani so ano agi wani ayesa obenya pressure. Pressure be kosoro sa one day no ati atofo team na wawu na evazo be na obenya masa yiwani na putu sobrewa no na kowani baby sakotosa baby the police say the police akosia no no abusuafo nyina ya chia mu anopai
abusua na yebeko check krotia agura ye die check krotia ni na nche but ahwe no anje ma no ansi bone me se check krotia asa ye minim ne awtumi ye wo yiri twene ho a dokunu aba minim ne awtumi ye shoemaker minim ne awtumi ye aje odo ye wu be ba na mi ko eno wo akropon ha yi a ana mi ko bi da ho e se bi ka wa kwatra breti member 6 years 7 years 10 years no da ho ti ho na de say nani am say wa chi sa ba ne de o se kan adwa na kan dread sa ne ye no okay abusia me mo atena se afai ye be ko check rotia na ye ni owura of 7 yakwadi nkomo ene ne campaign manager owura kwasi amoako yakwakodi nkomo na yatoto eniama eye yatoto niama eye ewo akwan mu enti abusia montransi ye na me mama akwaba yo that's it me mama akwaba yeah na mumpo mtedan boko yeah bia hye da ye de okay Papa bi yeah ene wa bomidi ene ya aboni ye na afi ba ko meka ho mfie ho midin no ye nana Odei Papabi abranti abomidi na aboni ye a na nyame de afi ba ko aka ho mfie ho ampa automatic no redial Papabi oh one money ye nana Odei Papabi Pabi ubenyi ache wate ene nyame de afi ba kwa kan fi ho onya mre da watamfo ye nyame amen 1000 years no puncher amen awusia ejofe adena umu a oye aspirant ase ovim no form sana campaign manager shine no hu vim ni form sa won o hwe won mu a won contest na otumi se hu kakra won ana ehunim kra ukwa kotu obi adesu ehunim se adwuma ne ya bi penti yenim se na etefa wadi bi pen na wakwa aba baby my unit committee member for 2 decades adwuma ne de se minimum kakra na we no tibrekes anankasa na opeo se oba ya assembly member eneme wa ha na wo hwe won a one won ekwasi na wose won hu ye hu pa o yende me de matena kromu so many years me mo frase nyina ha na mete nti hu ye hu minim se nipa ne nim nia metumi aye nti enye meden nipa ne de wo judi wonim se wo de obetimi aye bibia akansi ni ereko na akansi de say a football cry na ye ba wo ye dem ba ako be hye nti ende okay ye retwen o twen 19th pepe ye fiase o ena 11th kamera kakra bi enchekra obi yam okay enti campaign manager campaign it say we koso fefe senia okanu nyuma bibre ho a me ma mukra ye no na ye fiase ye ho ade na ye nde no ya ne se e team work asemre ma no ntam mfanso ya obechicha ma obia no obia susum bi wosi wonso eni nipa nti onde na asemre ma ye oba bedi no obiara wo bron no bia no ye asemre ma ne bi nti biribi na enkoso ye wo bron mu a ne ye nyina ya abom ne ya ye sense asemre ma nde se wo ye se nko a obeye na wunti afutu a ukọ babi enye ye yenso de onyame aye adom ye wo ne ma ahoro bebre wo bron no mu a eni mpahini bebre wo bron no mu a se ye timi breye ho ase ne ye fresh ampanyini no be mu a ne ma ye betima ye bebre edoso okay yo ejofe den why a unit committee member for 2 decades en fan say 8 years ni den na pusu sa fe de braba beje ultimate na fe wankasa kokoko ya assemblyman me say me be ye unit committee member me say me sua ne ma bebre fi me pass me first time am kwen
Okay. Ani ache. Na saa time fi saa time na basi samri renovation bi amaso ye. Okay. Okwa ase na market net ya na ete. Na me hu se Akropong Akropong odin na wo beba na ye market ni a emfata. Enti me ma fatu me hu so se be bibia ese mi wura na me hu panyin bi a betumi aboa na yetumi raise market ni ye na nya standard se na Akropong din te pepepe sana me pese me ye ni na chese nka wo be pese wo be lobby na manya fan bi na mo si market no foforo o enye foforo kra na se wo betumi a modify no na etumi anya standard bi because wo hwe se na se yet na enya akono two yen baby a yen toilet wo no kra no ben na wo hwe se na etina ese sa na ema ni nyina yetu anamo na yetumi siesie na yefe wo hwe nsuto se sia na wo kotade a wo fi won wa polish on pa bua fefe wo ko pe ko bi kakra bi abe yam pesi bia wo be ba na ona hu nyina sei because floor na nkasa nyina ya teche ni nyina ya namo a me dia simani so se me ba me yes ade no me tu sa okay na ye dia CC market no di ne dikan eye edwa Mandela market ai wo mpesua so nya obeye wo ho na abe standard at least adu ba bia okoto ade wo ho a okay meka kakraka de no kan no okay obi be kese wo be lobby wo be fa kwan ben so no wa lobby me susu se yatena se kura ache dodo uje di se obi de biribitu wo papa na wote ya umwa obeboa nti den nti ne yem package Mandela market yi ni enko South Africa embassy ho enko kan kire wo nse be 30 years ni na ye di Mandela market yi to Mandela na yembebo won amane na emum ye pese officially ye bebo amane uje se won ni nso kra se wo ba bebo aye na yaye nti won so o de kwachire ne se e de kwachire won se ye the market we to Mandela nti wan sunsun ka be o de sa se wo ye obi de sa pictures we aba be chire ne ti ameka sa na se obi dibiribi tu obi a na eche se onipa no som no bo na nambiribi so na ma history kakra wo ho nti ye ka history no kra kire won a wo betima boa na ye wo ba bi bebre a ye betimi akwa wo beboa okay nti eno na mbese ehu se enye abanko ana ye betimi nti mo aye adwene se nia mo kwan a mo befa so a mo betimi dia page Mandela market ni ba konen okay ejofe waka Mandela market aye ade ba kon a opa opese wo ye ewo mpesua so de to so abien ye den water bodies nsu nsu sem em say ye wo nsu abien em say ye enye pipe ba ko wo friend adami na ba ko nsu wo friend nsebi nsebi no wo kokoro
ase ɛna adami no nso wɔ article down ɛhɔ nyinaa yɛ mpɛsua so ni nyinaa yɛ mpɛsua so okay nti yɛ wɔ article down wɔ Akropong ha usan kɔ down hɔ okay sa nsunu wɔ saa hɔ okay na ɛmi sɛ dry season babɛkɔ yi sɛ nsu ya na obiara de n'ani reto so because ɛyɛ nsu a ɛnwe at least wokɔ a wobɛnya bi wowɛn koraa na wobɛnya bi de abɛfi nti afa ato me ho so sɛ nsu a ɛsom bo sɛ na yɛntumi ɛnyɛm ɛndi mu nni because mehwɛ matena ase ahu sɛ kurom gutters ni nyinaa hɔ ɛna ɛfa adami no ɛne nsebi no nyinaa nsunsuan ɛnam kurom nyinaa hɔ na ɛkɔfa na amanfo de bɔɔla ne ade agum na akɔtae nsu na yɛn asan akɔsaw na mafa ato me ho so sɛ anammɔn bi a ɛsɛ metu na yɛde siesie adami no ɛm sɛ ɛtumi aka sɛ adami no koraa de wɔn ayɛ no pipe ama atumi aba wei na nsɛbi no de ɛda hɔ ɛyɛ bɔɔhɔ ɛyɛ wɔka nsɛ dɛ ɛbura na wɔtu yi na wohwɛ abaako koraa de asiw koraa ɛnyɛ adwuma bi mu ne nyinaa yɛ anammɔn a mepɛ sɛ metu na metumi de boa na sɛ nsu no yɛtumi ɛgyina ne nan so sɛnea ɛbɛtumi aboa community no because sɛ wɔsi water is life sɛ nsu nniwa a nipa nam wɔ kɛkɛ nti ɛsɛ kwan a yɛbɛfa so ne yɛbɛdi ne nini no mɛfa so ɛne ne meeting ni yɛbɛfa so ne yɛayɛ ne pɛpɛɛpɛ wow ayɛ saa na nananom ɛyɛ amane wɔ hɔ yɛw nananom yɛ amane wɔ hɔ wɔyɛ amane wɔ hɔ na wohwɛ a ɛfa no ɛyɛ amane a wɔyɛ a ɛyɛ anwummere amane na wɔyɛ wɔ hɔ by amane de wɔyɛ wɔ hɔ paa ɛyɛ nsu a ɛkita kuro no na afei adɛn nti na yɛhwɛ no wɔto bɔɔla agu hɔ ne ade na yɛntumi ɛnsiw kwan sɛ nsu a ɛkita kuro no yɛntumi ɛnhwɛ na yɛnsiw kwan ɛno nti na mesɛ mede ato me ho so sɛ ɛnyɛ sɛ meba bɛkyɛsi nipa anaasɛ mebɛpɛ word dogs ama saa de no ɛyɛ nipa no ho kita ho di sɛnea wɔbɛte wɔ ho ase sɛ woa wonim sɛ sɛ nsu yi ɛboa yɛn na sɛ woa wobɛhwɛ na wode bɔla agu gata mu sɛ ɛnkɔgu saa hɔ a na kyerɛ sɛ woankasa na wodi wo ho aboro na onipa de wokyerɛ ne tena ase na anaasɛ wone ne adua no baabaya ɔte ne ho ase a ɔtumi finia nneɛma ɔwɔ mu no ɔtumi gyae ɛna wohwɛ koraa yɛn park yi a wɔgu so yi sɛ wakɔ so a park bɛyɛ PCU park yi a wɔgu so yi wakɔ so a nsunsuan no san kɔ a ɛtwa mu a ɛsan kɔ park no so na wohwɛ sɛnea contractors no wɔn a wɔreyɛ park no ho adwuma no wɔka na kyerɛ sɛ ɛyɛ ase fam ade bɛkyen na bɔla nkuaa na egu park no so nti sɛ saa de no nyinaa yɛnya ho nkitahodi a ɛbɛma saa nneɛma no so nyinaa bɛtwa ɛna wohwɛ nsɛbi no a masa weedi mesrɛ mu bebree memfa mu afiri so na menka saa asɛm yi ɛm sɛ Okoman Kasa moyɛ program bi mepɛ sɛ dakoro mofa hɔ na mobɛhwɛ ade yɛwɔ bom bi a obi dan ɛrebu because of nsunsuan yɛ ɛfa hɔ na mehu sɛ ɛm sɛ anammɔn biara mmaa ho bi ayɛ na mede mafa ato me ho so sɛ ɛyɛ koko ase
me o me dia goro o me namfo ha na wonyi na ate intimi me hu se na etefa sunsun na edidi dan na se a edi ebu se aka dan ba akopɛ ina esi wo sisi ameka sei onipa no nsu otwa agyado da bi o kan sunsun na sunsun no twamu wie a amanfo nso to agyanan egu ho wow enti me peso Okoman tankas mu betwa na Akropong-man hu na Ghana man hu na municipal ne hu because me say and among the municipal na to so still want me enye gata ne ye because o hwa se dia gata na ete ya na ebe hu behia se wo be hye concrete no wa ye drainage kese big okay yen fefefe se na wa ye evergreen ya what me ye ne sama na what me ya ebeboa nti na che se papa ne kra otidan ni mu ana se wa tu afu abrewa oda ho tidan ni mu otim ifa no nko sisi a ehon so na ye ne dia ti se ebugu sisi a nsunsan na erutu ni sisi a se nsunsan ye oka ho asem eye ebirigu nsunsan ene Akropong nsunsan abo aka bom ene na nsuto a force na no ye den nyina na ebirigu ba no nyina ebirigu soro ho eko park no so nyina ho na fa ene ase ma fa ho da o ewo odi adabo iti no ella oh baby adabo iti no won ana akwakwa yesa na adabo e o meka empajo emuni maka bebre ese sunsan bi efa yampa na obi njima no nsibon yenchi atiefo I think say otu abamo obi a the concentration nyina wo one side and now be hu yeah me I will not downgrade anybody's integrity say assemblyman ho no say be toilet na anotiano and how do you go and come yeah because any toilet ni nko na sebe be manipa na konkan assemblyman no ogigi toilet ni scanner na say maka I'm on record yeah ono ogigi scanner me say mokoto abanama one person who is self-concentrated or one thing anima be ho no mo recently anka akasakasa be yaba ho about that's been be the see or man. So where was the assemblyman? I was called by Uncle Eddie say this and how many gurus were area ho they are the gurus, so if you don't want to respect excuse my language, respect the gurus that mom crowd yeah so I'm saying it say we have so many instances, so many issues. You me bring cause wo area ho no mo me ye bese be can be wo humanim what I say be ka say bia me say me mani am supporting Akropong bi ura oka ho yeah oh oka me pick a picture no and chance number 1 obi a me ye campaign man bia me ma bi oda number 1 me pick a picture no and che okay me dey say wabo Uncle Eddie lingwa adi na mejine free so na madana se ni nti ameda se ne se sa toilet foforo na wo be see no me ne ofe ye ka ho bi na ema toilet ne bai na ho ye bola nti be si na me no ka say da bia Akropong catch Eddie ikese mama nwa fa na asase isan say me na me de misika ko grade so because na adenere ba no hu ba bia o de besi beginning ne de yes enya ya be ye ene ye starting ti ayi sa plan yi je plan kra ye ya anka ye ba besi wo 20 seater toilet na ma ye ko start grade ho na ye yes ye be ye no nipa no bebu aye no anche na ban so e de bai no wo so ene ya clear ho de ya ye ma wonye nti won so wo de ne ya omda edi asemaye isan say mi grade call mo asasim na ma wotimi nya side space na what dey here no nti yang de bia mekese ni nti ya metai na echi ne say oti asem na wunya asem ma na wo ka asem kire na oti ya eno na bebu aye wow the people should be very careful. The people should be very, very careful about to go to ne ochana hotri enye mabe fufu ama me do twa lord kwam
Masura bucket, and that's not it. It goes beyond that. It goes beyond that. So what I say. Yeah, America say a honeymoon, got a no honeymoon. I want to move from it, bring honeymoon. How do you do it? What I say, can't be the honeymoon, Susan, and family fee, Ankasa. Oh, Amode, your causes here was Amode. I saw them be one chance, and I'm shooting film, and more is here Amode blocks on the walk runner across so a shooting near there. But in shooting, who I didn't see BBR. So the concentration of the assembly man it's only centered on Sebi public toilet. You know? So what I say. Okay. Eja ofay. Enti sosia wa kan niama abiesa. Ebi den bioma eno nti wo pesa wo san ekọ ukogina na yeto abama na wo be correct sade. Environment no. Okay. I'm say wo hwe ane na mo mpɛso aso eniama koso wo ho pa o eniama de wo se obi a as a leader de se onya vision na wo a uchin na wo hwehwɛ niama ha onipa no na watumi asiwa no kwan ama wo nti me de mafato me ho so bebre se sa niama ni nyina me bobɔ so nyina ba be di hu djuma okay nti me ye fa no me environment no asem no em say Krumu ade obia ofra afuduma obia say anya by force asa asafuduma this time no kura na akwakoye te say party ya na party say obi refra asafuduma obi wo party we a we no na anya ho asem nti wonko we no na anya ho asem nti wonko nti wo hwe a first say na nka ye fra asafuduma Amanfo de opepa ene ahokeka eko no this time enko ne sa Frasa fujuma nipa be se nsama pe na won aba nka fo nso ne nam krom ne ade local governance no na nka ahemfo ka ho omo agi tumi na fi ahemfo ne nsem enti se o frasa fujuma na wan ko a obetwe ka se odi me kwa ahemfie kura memma but anka na frasa fujuma fanso kwa penhene minchana no pay ana boda uru konkonko ya announcement Okoman radio so kwa penhene se yina ye kwa dami mu yina ye kwa bia PC ekusisi ho na otifie se ho ma because when we say you do one more about police grab before because can't tell you na police station one in fie we rough you do to mo and then ya chichiro mo say go mochi it your friend na wa ma ampa ontumi ya na we me ka say me try in fie 18 years e dey champo mako tamro bi o ka je o jam na kwa say we ekuru we dey ka gbere I see ekuru we dey ka gbere because ya ji tumi na fie o hinin sem eba e we na ka tumi kakra e wo hinin sem DC ni o hinin ni no nyina tubom ye jeli obi mienu miensa ye bodewuro na wa obeba kwa some members they work hand in hand with the chiefs and the people so what I say and you know local government say me papa ra go dango Akuffo say identity munche nrana papa film ko jidi majima nyina no credit wo kan ye the boy pon na wa nya man na sese wo ye pon me say ewe bi ne pon me do be kwa dukro I'm bright. You know, Missy na near quite much of farmer. If you didn't know, now there was what I say. And you say, now, because me say, assembly member elections, you know, if you say partisan, and you know, correct, I say, and you share politics, and I say, papa. Say you are Mahama and one be a minister, one or shall say, it will now first and no, you know, my info. Yeah, Akuffo first no jina Amanfo. It is on a chance here. By colors, baby a fiber. Oh, I know the obi antimi and dispute the fact say politics. Jina yenjin to mind say politics. But oba reality politics. Yeah. It means so Mr. Akarakrafa asafuduma no ase. Me de ne amisusu no say mo mma ye abemu say enyeye ebeyeye esan say bibia no medi minim say we say means wo ha obetime de aye na me de dabia na me kan say unyo obi a obeji na di na wonim say wo ka sa chere obetia ofre wa obeba
na pempi no leadership ni nya saa na be nti so when man for no nsheda ni good rapport ama montemu nya ya wo frɛ won awomba but won wo mo move good. How can the assembly member fight committee members? What they say, how can assembly member unit committee for you why banan no vote to ma be num no vote to ma won assembly man ka ho a why be committee members no be num no so wan yere no ma so be ba nanka adoso na fede o man nka no so aba be ka ho bibia no me de misusu se ne odi anim no na eto da bia o ma yan abamubu nti o fede me de me wogidi wonum asa ugini di pa o you me ni gidi amendi na achi sanse me de ade amechi ne anim go ase nti se udi obi achi at least no say we hwe say onipa ya udi na achi onkogu anim ase na de send here uncle can won ya ma ejo fe say ono so me baby am me na de me no cross am say me nto aba ho ba mete ho this is for reason me nto aba ema no but me support no papa of me nto aba ma no but mete ho but me nya assembly bi na moto say me ya no mo che me call police station en kwa manfa mo bi ya ena police ni ba ko friend master apia oba na mrante bi wo o si papa yo gina we krom ha mate ne wansam da oni obi akonda ye na asema ba police station da na mo se da bi na mo se munya no nko papa ofe Amanfo ko hey what ne wansam da yes o de ne wansam da o ti na numa na kasa cry ahen na wojo ku but collected etina emu bi akwa di na chi yen ko di obi asabi anim go ase be kan yen chi ade yesi ye no enyai bo na panyin na no si enyare no di mu yeah and won che na ko e bia papa ofe mi ba bebre a wa bo mo o di ase o mi enjuma ba ko mi enu mi ensa bia ono employ ni pa bi o mo ye bi why don't you try this person and see so ti ase yeah en ka se bi ni o ti so nye o na mo ya so wa hwe ye hunu so ti ase yeah okay Ajofe so see no we represent ukwa kansi nim say ye mfa baton no nkitao na tumi ko wenim apart from ebia nema 4 year waboboshi wabo jana market no wabo insu a obabehwe na wabo environment which is sanitation edeben biom na ka ho na femini ampese mbisa mbisa yen kania sem light em say me my crampo ye no ma sha se de da ashishen kania ni bi ewo o kan kania ben asem na o kan street light okay because you say anyone you between aka no ni community ya you between street light na ma shishe bi okay ashishe bi wokoko na se ashishe bi wodache chese me pesua no se de u ko first ka we because ne boy edin u ko first ka we na de to na anything na make say ni nyina ye ma on brase ani o city a me ye ma ni mpanyimfu bi nti ba me be kura no mpanyimfu time a chi papa wow nti wortie o otie mi sisi ya enti eba ne se unhu se koko na se ayesum ne ba bi na akọ gwanto a won se o me mpanyin ne mo hwe ye mpasu ayi so ne ekoso ni mo mo an ene wo bo a sa pepepe sa pepepe se ne gidi a wo no mu nti okay nti na che se mpanyin fo no kra afo aso se onko na onko hwe na empatam ho entumi enye kama mmabunu wadwene won ho mmabunu e wo empatam ho wadwene won ho adwene ben no afa won na ma ye ni se ye wo revenues bebre wo ha ye create a obia accounted to that na ma fa to me so say revenue kakra ye nya no ebe bua no okay na se nipa mofra wo pese one nanumu no eja numu ni bi wo pese wo sua adwuma ebe bua wo
na wɔn atumi ayɛ dɛ asua adwuma. Okay. ɛna wɔn nanom ne wɔn agyanom ne bi a ɔpɛ sɛ wɔsua adwuma. Because nsateɛ nyinaa nyɛ pɛ. Nti mafa to me ho so sɛ saa nneɛma no nyinaa mɛboa. Na mofra me 4 years term ne de na me de nipa bebree bɛsua adwuma paa. Wow. Na wɔn ayɛ ready so obɛsua de watumi ne bi no mu akasa baako abiesa bi ama wɔn ho adwen sɛ ɔmo wɔ saa ɔpepa no sɛ wɔbɛtumi asua adwuma na. Yeah. Me bi mu akasa. Me ankasa me na mu ankasa. Me technical man. Oh, okay. Enti me ka technical man na ya kan twi na wo pa kyerɛ dai. Me chese obi a nsa yɛ adwuma. Okay. Obi ɔwɔ ne nsa no adwuma. Okay. Na me nim nia nsa no adwuma ɛyɛ boa nipa. Okay. Because you fan say wasua adwuma na woyɛ wankasa wa adwuma. Na we sika do go kotoku. Enti sɛ nipa no pese wo uribisa me say nipa no I ready and I say we pese wo sua adwuma. Yo kasa ne ye no me kasa because we be hu abrante wa bi no na ho onye hwe na we be hu an say wo si won a kyere wa ya asem ma nti koko beli no yo ko akwatwe se onum nubone akoye basa bi wakoko ntokwa hunu bi wakoko beli no ukoyi so police for no wonya okwa Obeba na kakrako. Police for Montesa. Oh. Ayobre. Wonya no kwa. Baby no ne hu ne say bi wo hokra won obi po obi aboa no. Yeah. But onim obi obetima aboa no. Bi wo ho nso a obi nso pese oboa obi. Nso nti yen ne aye ne say anye hwe kura no ese say bibie mu no ye wo nipa beye be num a wonya biribi a wo beye na yekura wondin nti udu baabi na odi nkomo na epui wo mpe unim say akoye kese obnya obesua kabentawo akoye nya esan say yanye ne saa mpempi no enye biri ebem profrim nti saa na emani nyina ye bepe database bi a chese bibi a at least unim say wo nipa ba anan a wo pese wo yese wo nipa say a wo pese wo yese na yetimi aye na adwuma na na misa ajafeo say ebi amete no assemblyman amo ho no pray wo hwe Akropong ha ye kwan no e bypass say ye ayi wo krom ni ade a e be fa Akuffo road ha another road nso ye we fa Moshi afachi ho ha be fa bebi a meme wo ho obesi Mandela na we be sim between sim PC and so be sim Mandela Junction na uko em say Papa Victor Newman who ye no o mu kan so mbe ye kwan no besi ne kwan no ye nye e won so serve to the community ntim pese me hu measures a omde bi gu akwan mu sezi ura so abeka omde bi gu akwan mu no befa bia no egu akwan mu asa kwan no which mean because a major road go ya assembly member anka we nka MC fu asemu mi bisa no say obelo bi aba ayo endina mfiti ase make ase MC oyiwe anu wi a me do be si anafe makola program bi amoye Okoman Kasa wo ho enti me enna make ase me pese anka na ye me capture na mo so mutumi kasam na mpanyefo ya we okay kwan a ebetu se na oka na kwan a se wo si kwan kra wo kroma betumi afa wo abesi ebiro station okay yeah kwan a betumi afa ti se sa kwan wotumi ya man ebabua yen okay ebabua yen pa na sanda market ne nchempe oh okay odo okra utumi park no atokako na ukọ enim okay medase ejofe ma mema eje Asiedu Joshua Akwaba oye aspirant ewo Chekrutia one ne campaign manager na de obi aba ne campaign manager eka no ho one ne campaign manager Kwame Kisi ana Kisiedu Kwame Kisiedu na eje Asiedu we oni bajomini hey asamene man na why takun sa no wo be MC ya jumane de
Okay, eja si edu akwaba. Yeja minia. Eja kwa me akwaba. Apomu yede. Yada obade ase. Yada obade ase. Enka mo ya late. Ya late de you say ya de da. Na assembly man on ya late o ya fra o sa pa na se wadu ho. Sanetini. Sanetini ndi we de mo fanche me. Sawo. E wati fo nyina mo fanche me. Yes, mo fanche. Ayo yate. Na eja si edu. Unim chakroti a. Minim chakroti apa. Chakroti ade obi be kan me amedum. Sanetini yeah. How na ate? Matena over 34 years. Sir. Sanetini. Teacher say wo ha u bro 34 and now do 34. Me bro. Me ka ko menim 35. Yeah. Oh fine. No ho fe. Me da wase. I say o ti say me enketo 1000 years no contract. We nkura wo say you 17 and 18. Yeah. Sanetini. Come on. Na o say o aspirant o pese o be two assembly man no ho no na o betena so na o hwe chakroti aso. Sa. O of him sa. Oh. Eja baby watena be 34 years dey. Men Canada na dey say watena wacha uni won how ne won bibia e ho. Enti sese a me catch say bobo how be say miensa enan enum a e wo chakroti a wo betimi abobo e wo bra won hwe paper won hwe ayimu won hwe paper mu na won hwe book mu na wo betimi abobo off head just like that. More than that metima bone sense ah. Enti problem ben pa na wo chakroti a say e ka say it need to be addressed now. Chakroti ade matena sana matena won ma che no me nuane mu no won me papa no me bibia ne won nti bibia mu mitwu be won me nu won di nkomo na utie won komo a dia wode to manim titiri pa aye won hawa se mitimi wini assembly election ya mitimi solve so metima solve so na yeden ama won won ka wani beje pa ye di kan ya in public toilet na wo market ni nche no public toilet no. Yes. Na say wosu won abeye foforo. Won abeye foforo. Nemo. Nti dey down no da ho si wo. Ye wisu abien ni nyina. Mo kotu ni nyina so. Yes. If you say sikasem nti. Nebo no enyepe. Esunu bia na nebo. Okay. Ba college 1 cedi. Eye de dawo no. De enye water closet no. Oje 1 cedi. Okay. Ana water closet no so oje 2 cedis. Na sa on wo hwe bebia ye dua. Unhu say Sabi obitimu ko tie fini so mpenga bien dakoro 2 cedis nti na say 4 cedis a day uya mo sin na say obekọ 4 5 a day let us say o how pa enu ye sabi ejana nkoa obi wo ko ne ba ebusuamu na ye den eriko ti dey no one me di koma wo kire say ebu a one spend e cry was a toilet ho nkoa no we spend over 15 cedis to 20 cedis. And don't also person walk off for no so instead of the down because the down the you spray now your thing. Yes. It's what do too many na me so what should I catch me say toilet ne de o don saka won toilet na o don saka chakroti a. Am so me so on me so me ko obi. Na me ko wa na ma e ko so on. We di sabi mpan na nim enye fe. Iti me how chakroti how iti me den se bia ogu apon se what to aba na mame be de obi 24/7 betna toilet na no if you say one kasa want na no me ba jo minti me sa okay yes ba odi obi betna no no so anya adwuma ye no anya adwuma ye okay if you say obi ani ano etore oboko na obi ani ano obi akọ asabi okoye de ope na wako obi ti anu a ofi ope utimi ko hwe de awaye wanye ni ya o friend o minua madamfo bra sabi uja wana no that's been esu o wanye den won fan to me srew se wo babi o a fani amatu yi obi eni wo sa itimi ba me de obi betena no 24/7 aye de down na afoforo de down na foforo ni nyina okay me de obi betena no 24/7 a yeba monitor say yedi na ma be de ebetu yi afa de to say bie won toilet kro na wo ba ko no no ebi o ha be bia wo ja wana nkro asabe
odi mpani mu fa nche me odi pepa no be den e beto krampo oboko na ebi ni ho nti oye bibia odo to form eye sa e ma dia o hye wo no na adwuma ye den den okay enu ye ba ko toilet ni ni nti se moto aba na ma me na se me papa wa sa na ma we nyina ye nhyehye am dia gu aponso ya me ye dia bua me nuane me ne me nane ma ye wo chekrotia ye che se ajanambia ne de da wakoma so da makoma so chekrotia fo edi kan ka kire mi si se adiana ne de uba na se wo no saka ajanana wo no saka won oh okay che se otumi ye ho bibi dia wo no unu a obi eno pe eye won how ke si okay enti yehu ajanambia no sinto a ewom ene hihye a waye wadwen se wo ba obeye no the next thing esan ye another problem ewo check rotia eyedai me pa che about me youth me nuanu a ye nu onyina susu a ye le bobra na me so makoyo babu ya wo ye me nuanu wo ye me namfo wo ye me bibia me no won enam nti bibia mu ye hia ye tenase a ye di ngomo na nkomo didi mu no ye di enwo ye nkomo nkomo didi mu no obitimi ka se ebia minya se a enka meye nanso obuafo enye den eni ho itino me so metietie won bi pese wo ko school bi nya sa na dwuma obesua nanso obuafo asem ya na meleken itino ma penipa wo kitansa na dwuma ebi te se adepam me na fo bebre pa de se wonu mu ekropon kro mu ya bibe na pamade ebi yeti ebi omo ye nyama bebre mason fo carpenter fo bebre na ye me na fofo ti no nse a bi de go aponso ne se nyame ye madom na se chekrotia fo bi no do ne se wo kai me ne se wo to aba na mame ya nse mi de go aponso ama me nua ne mo mranti a sabe bibi nti wonya adwuma anye no ene se wa opese usua adepam no me won go fa me do beko ne to se bien say carpentry work your capital from penifo okuapema mi chekrotia won abi ye pa obetimo ama ye nuane mo ntete na ni nyina no enye se ode no ko sa keke penifo se wonsom ene nipa okay sabe ode obi akoshe adwuma mu adwuma sua wontu aka intino nipa na ode na kosua adwuma ode na koshe adwuma mu no ukwa ese sabe utu so na singakra nti wo sika obetimi dia yesa adwuma nyina because you to know what does one person one wo pa adwuma sua se emfa nse wo ye be dukura no a wo sika obetumi atu nyina tinsa sika obesan de ama on chop money kakra o sa capacity no eni mo de ma odin wo form sami tina Okoman radio so kasi wo sika me link of ba ko share adwuma mpa de a e de se me di ntoro but yenim krofo yenim panifo yenso ohawa mrantin de atu yenim yenso yen no akokasa ana wo se we obi a we ready say obesua adwuma bia no ye de ne ba obobu ayen enti se wonya eni ye wayen odi nipa bien bi akwakohye mu a wo hu se o ampa papa yi se ne okan oba obetimi aye watimi di binum akọ me di bi akoda na bibinti ojai but still na me da so ne ye den osua kodu ba bi ana ojai still na me da so ne kasa say o chance opportunity a obetima ye den asan ba bio na chese na ni nye hu so obesua na ni je hu na anojae bibinti no kom den onyo kom okosha enyam enye na dai yeah otu kwan ne ma me film kakra nti okodi be kakra nti oba no kwa se osuro se obasan akọ ne master no obi ada wan kwasere kwan ya uni me nuane mu an kwasere kwan nti me na kasa ene se ne master si okọ adwuma sisi a ne master begina tum enu so kan okay sisi no anti wanya wahu how abien ewo wompesua no so asa esa o ha ne de bebre neto so abiesa bo abien ka ho me da wase neto so me de pa neto so abiesa ye market no efi se wo hwe bebia se wonum chekroti aye pa de a ya me kai obetima se bebia toilet no wo no ene market no is about 30 seconds walk utu na ba ko abien pe wadu gwa no so toilet nso de yenum se na enwo nsɛmte na gwa nso wai iti
mi ko gwa no so mankasa mi pegwa so ko mi fe market ko nti mi kwa mi ko di gwa mi hwe ni ama ye den ekoso wani jaduan ho oh kakra mi ko ha mi o ha ni ama ye den ekoso na de di kan service nsuto a na se wo na market wa ya ho metewo nti assembly man owo ho no awadi 4 years no hu sa ni mo de me ka so hu ye mo de a me de nto say ye nyina de wo te check oti am ko ya de a wo na say wuni madela market obeba platform issue oba me bisa no o ba cho kwanda o eti me ko wa nsu ato unam o re patre ye na no mi obuwa ne ba hye na echi okodi gwa kakra ba fie ebuwa ne nan kra timi ye de efechere enti on me sleepy na den na money no ankambo money na nkasa anhwe kwan am befa so adi sa dwuma na afi mo twan say ono no time so na mo metu na ade so ansa mo abaye ade na ho yesa eja me da wase sa question ye obi say dey me de pa asami lesson ye ko no de wo so no ye nuanu mi na eye adwuma na ene sa ye nuanu kru yayi won abase ye nto abaye den ema won nti eja se na obi say no me no na eye adwuma me nya unit committee member my unit committee member one assembly man one no ye den wo ye adwuma se what ya say yeah nti say bibi nko ya me de me nua na metima mo ya metima da bo me nua ne say oh me nua toilet ye na say be market yi send me hu say ye de nko yi opa no be fa ma asem if you say ni team na ono ye adwuma no me nka bi okay but as a unit committee let's say one na ye adwuma o kasa obetie na watu no foda matunu foda bebre if say ye nyina chekotia nkoso na ye pe oba me bisa no okwanda o say we say watu no for one fa chekotia nkoso na ye pe ndi say me hu say bibi tosin a de say me ye boa eni say eni me na me wo power nti no na wo power nti ne maka chesu me nua ade we de me de manu ahuni o nka wo ye ni say a nka be den e be boa opa no tie wo opa won tie wo but ni team any unit committee no me ni say obi de bibi koma na obeda out no if say won no out won so aba say won ne be den e be ye adwuma nti ene de me nka won bi na sai ni pa kru ya nso no e bi abase won to aba ma won na unu obi ye adwuma 4 years ya we bia contribution bia ene wo se wo de wan den won to aba na che say wo ne pa bi anka betimi da bo chekrotia ana unu unu ane na wan ye den wan boa no me okwan mi so no me hu say entwaye efi say chekrotia nkoso ne yepe nti wo mo bia betimi da bo a onem o de boa unu ya onem omanpan abedi akire bia efre no baomia ba che mi ne fa onem no ba che mi no or aspirant say our baba ye candidate sena ono so ne obi na ye adwuma sa na afi wa baba tena nti nka we de sanka ya ono ye adwuma ne de different story kan na we that be you ba o mana anu nsina bra okay campaign manager o pese o ye me pese me address issue ya na oreka wan asem ya oreka say na oreka asem ni say assembly no was on a unit committee for be na ye adwuma now ore ye mfata ubi say baomia say your candidate nti ni boss record nti e so no ba there be we dey ntesa we dey ordinary boss sare si akansi awa abatu ere ko mi okay nti na de nti na 4 years na ye de ma mon mutu manka muti amom na afi mo abegina si yensa nto baba ma mutu na mo yetim ba akon okay we ejofe we yeah we campaign manager abekasa na ejofe be ejofe wa kasa em say ni awoka no mi nua ne kasa no o ansa no ho by we hu o ansa na nkasa ne question or to ama me o ansa na ne ho no say because o kache ubisa ni say on we tunufo da na o si we tunufo na wantie na woni superior ya adwuma na o ma ne o kire adwene no on fa then na obetumi aya afa ho o kire ni se ye ni se ebeyi ye ni se ebeyi onipa ya wo kan ya wo se me ne ye adwuma ye start ya adwuma me de ma akọ unit committee 2 times. Inti me first time me kwe no. Me ni
honorable Ofe Frederick na eye adwuma. Okay. Ono ye adwuma ma yetumi ye niema bebre ewo ho. Metumi a kire adwuma ni bia oye. No otunufo no tie. Oh, adan oye pahini sen me. Bye. Ye hu a because na me wo Abanse polling station eye Presby JSS. Polling station me na me gina mu wo sa. Inti bibia ekoso wo Abanse me na me report to man. Okay. Na yensu a eye pipe won atwam so many years won connect ye this made this report ni koto na nimu no odi hu dwuma ama sisi a mekasa yi sa pipe no eye adwuma out the polytank kra na esi eye adwuma sisi a enti eba second term ono o so sanko biom no sonko ena o step down still me what ideas ninti me pese me boa chekroti aninti me sanko fa unit committee we forms sankoi ni ye be hia incumbent yo wosu yi ye start adwuma ye hia ye no ye meetings ba ko pe for 4 years. 4 years no. My meeting. Obi a obeka che se mi twa atura. Me committee members wo. Incumbent yore ko bio ma na so nko bio. Oroko. Wasan pick form. Wow. Me enye incumbent ho asem ti na. Oh yeah. Ni ametumi aya ma chekroti a. Enu ti na me wa. Yeah. Enye obi. Efeli. Obi anye se. Because idea wo de be ma no na wanfa. Then I want to mean ya hwe. Ono wo do wa hei. Se adwuma mo wo hye obi ase. Yeah. Now no betumi a hye mra ma nia wo hye na ase. You can only suggest. Simple. Ba so betumi ba mu kakra. E ma na no nsi na bra. What you say? Yeah. Utumi hye mra ma me. O suggest na se wanfa o ni case. Ye call against na unit committee me na be ye chairman. Me na be ye chairman. It is a me ne chairman kra wo mu a. Efa say yen hye bibia make say ye adwuma. Yeah adwuma. By wanfa. Na wo hwe ni behavior na o ye na. Na say ye gya adwuma no man. Because ne ntia me say ye gya adwuma no man ye. One, when bu unit committee. Say wo betumi aboa no. Okay. So obu unit committee fu no say wo betumi aboa na. Anka enye no say we reka ho asem. Because obu yen abonfia keke. Enti na we decided say this time dey one kasa obegina na adwene wo oti. Na me kire o say adwuma no dey. Ya di ni mpanyimfo bi achi. Em say asem men na otwa mu. Fair Frederick twam. Ya di na achi a wa ya adwuma bebre. A ya hu bi. Say ye pese ye tua say adwuma no so. Na obi anto ya so ya. Me ntina won enke dem. Da bi okay. Yeah, abusia meda say o hwa obre no a nonkron apa homriti enum aha aye Okoman Kasa so na ye wei ye ne empanifo already nkomo esan say enche 19th this month ya na ye kwa akoto aba na ye de ama assembly members small honorables no wa ba behwe ye mpatem na wo matimi aboa ama ye mpatem nyuma na atimi akoso enti honorable Ofe Minfra honorable na honorable Ofe ewa ha no mo na honorable Asiedu enso ewa ha won mu nyina ene won campaign managers ewa ha honorable Asiedu na wo se opese oye ayi kakra election no yo me hu say team work enti na wofa unit committee nyo ba Akuffo adwuma enti na wofa unit committee ni se na be ya won so be den wo be boa na wa chicheche kotia no. It's like football team a team but obi a team je individual award team ma nko award enti won e won abu adwuma won so no head say won we unit committee no who ka sam che no nte utunufo nte enti onte no who contribution be na we ye towards at foot na we dey den dabi another ma membra mu say sabe ye nyina ye adwuma ya hye nkrofo ase aye adwuma me wa hai
me producers ɛwɔ me ho so ade ase wɔn ɛna wɔde informations ɛyɛ ɛbrɛ me na wɔn no wɔkyerɛ me sɛ braso yes braso yes enti sɛ wɔde yɛ na sɛ as sɛ me kasa na ye ma me afutu say ye ne say na mantie na me koye a the next thing no I'll be fired and so ono no as committee member no kasa kire friends assembly member head na head is on fire there's nothing ultimately nya hwe obetima bi no but esono boss anyway asem field work enti one ho dey abetim dey bi okay assembly yenye communal labor honorable say e bi na de minyabre we need committee no enyo ba Akuffo we it say 5 enti wo fra we need committee fo ni nyina una wo kasa na wo say wo ne chairman e wo we need committee fo na mo fall under honorable le wo so sisi ano Mr. Ngadia enti no wo fra we need committee fo no wo say what the kan kasa wo ne head enti wo fra obi abe den obeba okay asama me dey to honorable ani muni maka kan e bia won den ontie enti den enso betimi ya aboa chekurutia okay Mati WhatsApp na see yemfa no si also say attacking left and right ya de yan esi so ni aye ba so ne say mu ba no mu ba be sere kuroma say want to aba emfa mamo na mo meye nti na ye guso ehwe ni mu ba mu betimi aye eno no very important nti Oka niama mienu anka wo ba obetimi aye na ade we aba be hyem nti kan wo se wo fashion ni a opesa wo ton still a wo ton ye o ni a opesa wo ye no ye yo bacha baby me so na se kakra wo be boa wo campaign niama ne bi wa edoso do nti on kan ti ni me be mu okay campaign manager eja kwa me kisiedu okay azo and do one from azo bacha yo yanka yanim bacha yampatemu ye mufra bia ye youth ye si so hono ma na ye di ego hono ma na ya tena nti o ha no de wabobo bi so ba security ade ba ko ya esan empa ye yensu ya ye no ma na yensu ya yesa o de ya de mo ni pipe wo ho na mo manya tambia na eba okay nti no ye wo adami ene ye won se bi adami no akadom fu bua yen wo twi bi ko ba bi wan ye ne say pipe okay honom no de ebu kama honom no e wo security e wo cave ni man kasa honom eye na mo maka won a wo adami na tifi honom no wo so honom no nsu no won aja no ajeje mu ama tambia no beko no ho efu ho nye niti menkai da ye koye asafodwuma wo honom okay menkai tam ye koye bi wo nene eye me bra penye me papa me nua bia na o me ye ko dua nua ne kubeni ade wo ho eja kwesi amako bacho yo okay nti ye koye wi no obi amba o ye eye honom na echema mpeni ase na chekrutia okay ba wo kohwe ensu na eni nje kura apart from ensu na watch wo na nkoye nti ye de agu apum ye ne Amanfo akasa se wo ba wo mbehwe na wo mo ayen na ya adamin obatampa ensu ya asom ya ache ye mfi mo frase na no abo ayen nti yensu ba ko nso ya ehunya ayen pa nso ye nsebim enti mo kan say wo ne wo boss se mutumi ewini aba no aden pa na mo betimi aya afa ho pacha ye ne NGOs ni bi akasa na mo mansa na sa na me wo bedi anim na wo benya we na ese wonya de bia bi kakra bi ese wo consult eye assembly fo no na me nye unit committee ono so nye unit committee onya assembly member ya kabi na mo moka na akoka chewa wo mga ese wonya force bi ebe force nti se ye Amanfo ye nuanom na ye papa nom na ye maame nom wo bua ya na ebedi abeya eye yensu se na emute ye ne nipa bi akasa wo pese wo ye bi te se pump eye adamini wo be bi te se pump na ese wo sa no so wo be ye ni ye na ya sa na ye nuanom ye wo daache eye adami atifi no so no aye ye du kokwa asenso mo ne won kasa ye no on aba behwe ehun su no se na esite ehun ni awo betimi aya afa na se what won fi no wo se ba cho baby ye ne wa aba behwe ye ne wa aba dance di won ho ba cho yo mfoni na ye nkura wa nke ye de be kire wo ade no wan fama ba cho we de fa che ye mreti a entina ema ye ne ma we can politics no ho ba cho there be edu time bia and now where there is not in the pipeline wom na mum
na mmom nneɛma bi kura nti no ɛna yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribiara nso bɔkɔ ɛnyɛ sɛ wobɛhyɛ bɔ a ɛsɛ wohu sɛ adeɛ a wɔreyɛ yi ɛbɛdi mu ansa na woabɛka daadaa no adɔɔso nti yesu no manano nsi ɛna nsebi mu nso ɛyɛ honorable ayɛ ɔbaeɛ na ɔbɛyɛ bi pump na ɔyɛ wei na fi so sɛ ɔkɔe no me honorable ɛyɛ honorable ɔsan baeɛ ɔno nso bɛdi ho dwuma kakraa na mmom sɛ nsebi na ɛno nso regye nsɛm nti ɔnom nso yɛne amanfo nso kɔhwɛ sɛne yɛka na NGOs no bi kɔka nti sɛ wɔboa ya na yɛnya power no de a yɛde force no bɛkɔ ɛyɛ assembly wɔnom na wɔn nso wɔn aso yɛn asɛn na wɔn ama yɛn permit no na wɔn atumi de wɔn nsa aka munya power ni ya ɛhɔ afu yi adɛn nti na mo organize na mo nkɔdɔ pakyɛw yɛn ankasa yɛakɔdɔ baako na mmom wofra asafo dwuma no a wɔn ba because wɔpɛ sɛ ayɛ unit committee for no ne assembly na nkasa paiwa no muka woka wokɔyɛ pɛ wo se sabotage yɛano ndugom ɛwoma yɛtimi kɔ burabura wo na mmom menen ana yɛmbɛ ba num ba sia no yɛntimi ndɔ hɔ nyinaa adwuma no so anyɛ baako adwuma ɛyɛ ɔman adwuma okay anti for now no maka ajanabia maka toilet ana maka ajanabia no maka ajanabia maka market ana maka nsu ana youth no so ana youth no say mo de won ebesua adwuma okay enti say ufi youth no ene adwumasua ne ade no a mo hwe education so hu asem bi e wo ho no ana mo factor in education me de Mr. Matano, Mr. Midiganka, Matana Akuapem, Akropong, Chekotia Ache. Would many to form a moment, say, Anamode, or the woman soon and a titaway. I was see. Saka cram in the maiden, men winning. It's Yentimum Conja, who messia. That in Amity, a junior school on one Amity. School for Michel, upon school, Minuan Gomo, Minuan Ketua, member. Now, Ubachi or man crow bibia, a education to Conja on that. Nti ehu hia teacher fo na ekyirade wo hon we me na fofo me no akasa mbisa se nti enuanum kitiwa yi den ye betima ye den e de aboa won ye de na magu apose se classes kakla bi 30 minutes 1 hour ye be ya boa enuanum kitiwa no bra wo be ko sei e ko di aguru bi a sebe emfa mu apapa bi a ma no sa bere no wo de be ko classes kakra Saturday 30 minutes 1 hour me teacher for akasa when ready say we be boa me teacher for na me na fofo they am ken so we tie me and I no pay ya we be boa onim say one more hours just for free yes nothing is for free these days they am ken say me bisa wa ho u sikasem because ne ekoba nyina e sika ye de sika na ye sanity ni wo sika sa assemblyman ye ntua wo kanso kwa wo ko onim say ye ntua ka sa miniba ena me brand kasa okasa fansu no obo bi say NGO ebia me na me na no bi tifie me papa me ebia won ti ase NGO a non governmental organization say eba twuma kan sa no obeti ase eba twuma me le kira ase wo twuma ka eba twuma adwuma ku bia won ye den won sha ban ase a won bo tiny say obo bua Africans because sa ku adwuma ku ameken eni Africa mo na abrochima mu one more time so we bua Africa so for baby me adwuma we bua communities the answer we propose abeko but who are you woni mu baby a so what do you understand that but say we are assembly member MP ohene wo sa tumi na wo letter ko wo stamp shase wo shase a obedi wachi aba assembly member but to efi se oboro bo ade a ye shase assembly member bia reba ne ba interview no radio so ne ade a me wo NGOs me ne binu makasa me wo be 5 kura ye nya betena se pepepe ye be ye se kabashi bia ne sabi bebre no a antimi anya hwe chakroti afo ogidi wo memu ntina wodi ma achi say me nko election me nanom ne maja nom me ntimi betena afidi so na me ndada mo o chena bi bia na bi papi ba me ntimi mfa me wonye den enko hye mu bio yo education then am I yafa ho ejofe education have you factor into this program that you are coming to
F education no one assembly. Me say me family free so. Na mabo. Sana okasa boko ni won. Na o sabiri po na okasa se na ahomachi obe kansa okasa be he. Me family free so. Na mabo junior school headmaster Abaso. Okay. Ejuma no way. Oh, me paucha munja no. Bora mo kasa no. No. Bacho you JSS and you primary. It's headmaster, headmistress, go with the way. Enyam asem. Ono na owo na yi. Bacho you. Mo kasa no. As a matter of fact, mo kasa no. Owa ha, wa mo wa. Otie din. Bacho fache. Mo basam biom. Mo fanche yeti. Okay, akora yanko. Let me say. Me faso abo Presby JSS headmaster Abugi Abaso. Okay. Wajuma son kese awaye after school no. Let me say recently waye quiz bi wa ban anim. Me kohwe bi pa. Na mo fra no wan keka. What the Gina competition? You will say transformation be every school. Okay. And it's I imagine say you nyamine pen no woman be to me now. Men and bet nas. Not be ya dream send ye bait to me. I after school. You see, I mean my minimum near Echo School. To me, conning chair and son me whom say one how ni one say ni. Near to say animal because we share one made me take a move. We say one school classrooms no is up. Well, yeah, IT center be what top or me say school for you because now me the to me wants to say check route for my 2 minutes baby a CF gura. Na sa uncompleted na want to ask you. Want me at us. Kwaku. Ni awoye no. Program wechi ni awoye no. Bachi wadalo ma. Bachi wadalo ma. I just said program wechi ni awoye no. Campaign manager. You met ya no ka no so kakra. Let me say me no kasa tisia. Isane. Senia ye ninti baby bebre ho ayewura minim se anka insese me boso na anso me fa kwan bi so na ma polish na ma boso okay ubeja di se me no kasai junior school nwa sheda aye plan fufura wo ba be renovation na uguso ehwehwe a sources na anka se obi kura abebo dan no so uguso na kasa nti baby a ye wura ne baby a ye no nti nsem bebre ho ayete nti ye wo influence wo baby as wodi nkomo kora yetimiti bi ubeja di say sa school na no ene the whole Ghana school e ba kan debut the whole Ghana school e ba kan ene school by 1843 what e buy school bi en ho anyin sin junior school nti ya adwene se wo check rotia e wo check rotia nti ya adwene se ye dia ye be mo bia ate sa asem no se nye junior school anka school bia ntimi amba Ghana nti school nyina mother of all schools a woka se ye PTC no grandmother ane check rotia nti se ye package ni ya nipa bebre wo ho a kesefo bebre yakọ school wo ho a se ye twan ye ni kye ho a na ni nyina no se ne ameka no ayo obi beye bibia ohwe oni po di anim no nti ye ne ye wogidi wo ofey mu ene se nyankopon ya adom na se mo ba sa school we mu betimi apeja no na every year bia mo ya anniversary kasi chenjirencha betimi raise fund ama school no na school letimi akọ na simple na ye ndwen ho ye esan se school biara e wo Ghana ha bia akra na nke se wo ba ha beje wo ba wo pay homage etu nti ye be package in such a way a nipa kra be fi baabi abehwe school ko no na nipa onim se Akuffo ado papa ho no ko school sa nipa afa ho wow history was no mpanyinfo bebre wow
ebi na meka Mandela market asem say ye package ni ya anya hwe kra no ne ayede no to no wo ma ofikuru bi so ebe ne fe kra say nipa wo ni me na godi market ya to me nti den ye be ya afa ho okay ubeje de say sane ye wurewura ne ba bi a ye wurewura nti unim say health insurance office na ngo ye afikuru mu a sa ye ka hu bi ina ejina awokuru mu a ne unim say wo say health insurance office wo ayi daache no wo si bronya im kra obewie but me nim ba bia edu sesei ukọ clinic ho a ehye clinic no ne sa wo mangalo nso ntem me ka hu bi ofe nso ka hu bi na ye call office wo ko protest na ye call district assembly ye nyina ye ka wo ko yi asase no man nti enwuma ne de ye nyina na ye na kakra America afa wem say ye mbre reko say nia yaka ne say ofe dum winia obiara ogina abi campaign team biara yede wo mehye yemu ni nyina ya bom na ya adwuma no na se eba se erensi sa mum na se eba se yenso ye nya obiara obewini bia no yenso ye betai na echi esan se security ya yeyi a eyi ma ye nyina okay enti na ye ka say eye eja asidu wini kra mo betai na echi one time na se incumbent no so wini a mo betai na echi eja asidu na so one wini na so wini a em say obobo na man so wo se o ma me o membo na ma nan ba bia se wo ya kasa ba bia adu ne de ye memre o ba jo ma me 1 minute na mo be san ba mo biom but mo home so kakransa na me nkomra abusuya ohwe obre no anonkron abo apahomriti aduonu amiensa aha ayo Okoman radio 97.1 Okoman Kasa so na wo etie ma mindi gwa kakra na membra na fei memebie phone line no emaw na wonso kire wadwen efa eniama eye mpanifo edi ho enkomo enai na yemfa eniama entoto na kwemu na miwia masan ama wo last submission a wobetimi akasa na watimi asre na mpahin atimi ahwe dia ofata se yeto abama no ye hye na henche no yatimi ahye na henche na yatimi akoyanim Opre Company Limited opre se bomodin anabra na soye na se oba Kia Morning Kia Row Kia Matis Dawood Matis ana Chevrolet Spark ninjin ahodo nyina Kia Bongo 3 ninjin ahodo nyina correct one a ubomu tanwe na huhuro efrim say cha otum say yes engine papa na ye ka ho asem ye ho adwuma anti bomoden wakofa ba ono ankasa na ekoye na otu kwan na okofa ba ye ono ankasa na otu kwan na okofa ba ye anti engine ne ye papa na ukọ na so ye so na ukọ a obun say ampa waye ne kama eye kama na wakọ akotobi enu achi no se woda na wanna yi a ade chi in fact unya problem wonam nyina ya wo adwuma mu a obetwe mu saa obehram saa ni nyina kire se wanda form papa so enti wo perform papa da so dia Corporate Company Limited nchen na kokope form papa na da so eno na afi wo sori a obetimi anya hoden na watimi aye de sese wo ye bia enti me pa cha frɛ no e wo 0244 403090 Fre Opre Company Limited. I was 0244 403090. Ofre na obejo so enkomo bia wo bia ono ebedi na nesese otesoma obeteso ama kama ama watimi atua ne so kakra ama bibia akokama ede ama ene sika ni ho nti oprese bra na obeyo good obehwe wiye na sika ni ho nti wohwe adwuma hodo a ekoso ene bronyan so epa niamamu ayetawe wopem empem wopia ode to okuso grade a na asemo aba mepa ocho quick credit say yen kan kire say we enya den kra aka kakra bi be na atwa bi esen bi pe
na bronya na aso wobetimi aye business bi pa ade niam atoto ye na fe ukọwanim so ade ase enti bomodin na hwehwe quick credit akira kwan enya hwe ne obehia aye Ghana card onyanya Ghana card na oba ho a ode fashion wallet na kunkun na kodu home office kodu ho pe eno ano no onu wo mo be ye bibia na mo kai se obi dada o se quick credit for ewo internet so na online ade oboa wo dada o onya wo bepra wo enti bomodin na yi wo ho free sa niam animu na mo normal me de ma wi no fa number no na ofa mu a wakọ maso ye na no ma akọkata wotumi ma loan 50,000 ekopem 10,000 abi kan 10,000 no loan eden na opesa ode ya wontumi fa ye sabra ye bi school pe loan kitu bi na ode abofra no akọhye school mu simple obetumi anya ne sa pepepe enti frewom e was 0302 200 390 and answer 0596 920833 ofre wo ma obeje wo so nkomo bia wo ho bia wo na obedi ne kama Tontina 74 edro papa nie edro asa wonom obobo na build immune system no why tawe otumu say yade ba ebe kan wo ma area onyina na de okwadu ukọ da Tontina 74 eye edura e boost immune system nti emma wa hoden emma yade ntumi hina ne malaria hina ne jaundice hina ne typhoid hina ne hypertension hina ne hwan asthma anaden ode abobo yare ni bi se oni bebre bubo bi kan se obobo Tontina 74 a ubon se gradually no start onom no na orinya hoden afa otumu se ne awontumi ye no wa hyase a wotumi eye enti hwo akira kwan na wo moa na aduro we de ayaduro a wo yade o wonyade o bomodin ase obenya bi na wanom me pa cho se opa bi aton so a wo bema obi aton na opa ba ko anom so a wo bema obi na wo de onom a menom ba ko pe onom to ba ko na sannom bi obenom miensa no bo hu se ye minie hu ato from 0246 073 498 o from Sabekam and answer 0501 628931 o from Sabekam na wo no ebetwetwen komo bibia bekoye kama na onso wahuni asese utumi eye abusuya bronya ba companies ahodo adoso groups ahodo ewo ho eniama bepre ewo ho a wo pese wode eniama etoto na kwan mu na bibia ekoyie Cape Fit Club for mo pese mo ye t-shirt mo pese mo ye Lacoste handkerchief ana sa wo ware o pese o ye branding bi na de wanim oyire nim ana okunu anim o pese o ye bibi etoto pen ne caps ne ade ho chese mo ya sore kuo ema kronkron mo pese mo printing to man ade na chese bibia ye kama ede mamo na bronyan mo de convention wa wo Yesu Kristo na mo dia sana mo kopa na bia ni agea Indigo Test House jai won as wo print ade ma na wo sha obi tumi begina ho sa na wa hwe odin wan hwe obeka se nipa na onimu ntina wa begina ho enye sa ade na fe ani da ho shem da na home so ade ase enti hwehwe ho akira kwan no wo moa de bia mo pesa mo print bia mo printing neat kama na matade na efe na ade ba ko no nso se o mo bo no da fom moton nti ma memfa no mai ma pomodin asa obe from a catch so Okomanfo na di secret ni ma o na omo bete wo so because if you Okoman omo bete so easy kra from I was 0593 91 88 22 0593 91 88 22 from on sabe kan wo mo anase 0595 495090 from on sabe kan bibia ebeko kama ma memfa shoe fabric for nsi so na bronya wo na se be ye fe hey enko for si enimu shoe ye
shoe papa jai se wo ye shoe ma na hyewa te se dia ya de ko police fo die combat wo ye ma na hyewa o de be kwa nante munye shimpo na ona ho ahyehyew wo badwuma star bia nso obekire om se me pese wo ye ne se mame wo beye ni nyina kama ama wankasa wo hu se yes won aye shoe amount companies nyumakuo schools ni ade private schools yi munkoje na won ye mamo enti abofra ne be school a no a kire nse yen de ye tade ne mpabo anyina uniform enti mumra na chese muso maton amon kakra na manya ska ne ye koye ne enti yen ne za mpacho fra shoe fabric for it was 059 9138920 and answer 054 3143553 ofro ma on sabe kan komo bia wo bia mo be di ne kama no obete sonso de amamo abusua wo hwe obre no a nonkron aba apa ho minute aduasa emienu aha eye Okoman radio 97.1 Okoman Kasa sunie na Odei Papabi enemidin abranti a ubomidin na uboni ye na nyame de afe ba kon aka ho fie ho we automatic no radar metremu e ma ka kire kwasi apia otafrija watia ne na echi kakra mamemra na fede mimbie phone line no entum na yeni enkomo me pacho mamembie phone line no entum na yeni enkomo na niama enye kama 0551667755 obetimi afrayen 0551667755 and I say 0270191971 ofra onsabe kan enkomo bia opese wudi no obetimi adi ana afi empanfo wa ha obi a opese o kan asam kire no obetimi aka kire me patro eye nidie obuo ene ahobrase kwan so misansi subiom nidie obuo ene ahobrase kwan so ena yedi edi nkomo na yahwe enti obetimi afrom eja asiedu o kan say nanka wo nkomo bi beche phone nyina okay twen obi aba homa no so na yedi nkomo hello good morning Okoman. Good morning akura na mpo muteden mpo mu ye wo frame asiama okay o frefin the frefi Akropong yo akura yankasa efa asame manfo an wo be hye mu nyina ewo ho yo a wo person wo to abama won security an mu se jo fe no fata okay ebi se asame ma asame na yake Akropong no akwakwa esi bi asame ma ni di eguru bi nipa na yahwe britiam nipa bi ejejas won to so abama won sebe sa nipa do wudu won ko gina da bia so won ko pebiribi mira won timi fa hwe ma okay won timi fa de papa bi ama ejo fe no meti ba ye adwuma no yo ti se ejo fe no se eba se biribi esi ana se won ko ye nsiesie bi ewo security awa ejo fe beti na tunu kotokulu afa yes adwumadi no eye fi ansa na akwa fi NGO aba ansa na oba be ye abedi sa adwuma no ye nyo bi a asemo to beti na yini kotokulu ska de ye bidibi enyo bi a twa na NGO fu aba ansa na weti ma ba be ye adwuma yo akra medase obi fufura ba so hello good morning ohene udin de san kasa free me patro FM Bishop kasa free landing okay yeti wa akra patro mitia wo no watie fu nyina yeti fu je patro omo am pese omo stande asem na mo ma yede omo atna wane de o tesu di de nyina ho kaka se esra omo obi wo ho ho o fi wonim asem na madwuma na adwuma wo so yede wo ye eti se mi se minim asem na madwuma se ono no tutuko tayo so no na o yi gatamo so no si dan o so na minim adwuma ko o na ibo minim adwuma ko ye ho enti mi menya ho akombo adwuma asem na ma wo adwuma wo so ye den wo ye radio no so ni so be wini na se wanye wa sede a ni e boss bo na e say ye boss bo na mo be kan che na se de wo wini ade na de wo so ye no wonye e na adwuma se so ye na se ye frefro na wo titi na esa na se haye ti madam ma before so be through one no o mo ntire asem na ma adwuma wo so ye
na so wini ya ya mbefro adwuma nte so ye ne di ha wade wada no me da nyankopon hira why yo me so me da se papa me di ubo hye so na mama o ma ye bibia so kama ade ama okay enti unso ubetimi afre na wa kire wadwen 0551667755 0551667755 anasa 0270191971 ofra onsa betimi akayen na WhatsApp nso the same number no obetimi afre WhatsApp calls nso obetimi edi afahwa titu mu amo amanone no na yetimi edi nkomo ya ka kiro se obetimi awachi on Facebook Okoman 97.1 ko Facebook onsa ebetimi akayen na nkomo bia wo nso wafre na on yedi yes mimbi samuse assembly member Wajuma ne say oze dey member like me final we no okay ma final no na fe fa uwia now the wajuma as assemblyman ato aso me fa akonya we search we tie fo nyina Okoman ene me check roti afo ye dey say mu tie juma dey mo ba mo de she mo bibia esedu Joshua dodo na ni mu say ata ono reka say anopai ntia kese nkoma mu nyina bio meka sai no mabobo na ma pi so isi aba bia kodu no apomuden obono be kan se health sabe se wo aduandi wo nsu no na se ni nyina achi no wo nyare a meje de se nka wo ye free pa wo wi ase se sa na ma we ele pa na di ntinti woni pa brabom nti se ye kasa na se obi a me se won to obama me na se manka yarehwe won asema na de say me check go tia from me say any mo ha papa me ne nanu mu wom ebi wom a sabi woni adwuma ye nti sabi obi oni adwuma ye sabi de obedi den na yare asan ye den abona kan ho so ni pa won say ne ha o nti den na obe ya fa yare sa ho ya bre nti ayare sa ho no check go tia me woni pa me wini one health insurance e ma ho e so obi o ya no bo no kra no obekon obebisa no oh na me ni insurance o sa nke bia ka ne so be den e betew kakra me no kasai me woni pa getting to 20 a me am de me kotoku mi ska wini one health insurance ama won e wo check rotia se wo tie mi a obedi adanse dia metimi ayeden ba ni papa mu me pese nga menye den menye nsensa ntina mi se me na me sira mu se ene meja no mo nto aba na mame na mo to aba na mame mi NGOs no obebu ayen na yetima ye na wanu mo yetima ye health insurance ni mo abu ami manfo yo meda say enti nia wo health ho no okay yanhwe wo as assemblyman papa ne se yemi sa se wadwuma ene say me ba gina so ansa na yen call line no so hello akra o fraud na o ka se friend so incoming assemblyman HGD FF letter Akuapem enyina nti ohunam de boko no se me yo bale onyankopon adawroma yo good ma yenti o yo de di kan ni chia Okoman adwumayefo ne Okoman atifo ojo the American ne say etia incoming assemblyman fo na omo hono ne omo mu de dawo na kaka me wo kan ne say efa yen assemblyman fo na yen agina no na yen binom no yen kasa ho ento kra na moma yen hu say assembly no wo begina esese wo ye wade te say ohene because wo the assembly obi be hia wo asema o de be bre no esese wo hu say na wo be ka no na mo ye mu binom say na ye hia na say yenya akwanja bi wo abonten nsema efiefi yen enum no eye kura if say me akade electoral area ni megina yi andra ififo effective platform my na o hwe nsema efi yen ebinum assemblyman fo bi enum by na o hwe eye kura obitumi gina ho bekansi public toilet no enwu hia say wo besi if so wusia wo mpa oba wo de yare na beden ebe fie nti nsem bi wo kwa twen
assembly member anase incumbent anase obi a oba oya aspirant incumbent na can we see public toilet no ehun hia say wo be si na won bomo de say wo be si bi wo fi mu. Okay, yeah, that was akora na ye ni hobi nti ye ntimi enjeje ne in the senior wo kan no ye beda wase say wa kire wadwen ede amayen akora na wa no egu asem bi so ye na face nkomodidi mo na olibi sami say asemi man kra ma adwuma anything yo asemi man de dikaka mi ni say wo ye aban ana musini government representative senate nti chekrotia ana mewo nti mewo ma me chekrotia fo say bibia ebekoso aban ma na say mo bia aban person on fa mu a chekrotia no me sabe kana me da yeden me da bebua won me say me adwuma ene nti no I think say last year council omuche about 350 street light bob chekrotia yen san ka yende ne sanka mo assembly member yen san ka yende enye adibu heba okoma fa so che no se wani nya den a wan hwa won san ye den enka wi won sabetima damu pa so e bia won timu ntimi na ye de agya medase ma me ko ejo fe ho na me bisa no ejo fe wo assembly member a wo pese wo kokodi assembly member a wo pedi no wadwuma enesen woni mu adwuma konti a wo represent yento abama that's it. Let me say, as a man, where you man say, we know which genemu ewo chekrutia na woko office district assembly. Woko a wona woko koye insianemu ho. Wona wode ni ekoso chekrutia woko akoka ho asem de akire won how anyone niema wo hia woko akoka ho asem ina assembly no so em say wo budget da bia year bia wo ye na eno na assembly man wo hia ye meeting na won atumi ebobo hu na se won agi sa budget na to metete parliament se na parliament te ne pepepe okay sana etene enti se wokosusu hu se yehia se a obi ade ne deba because parliament aye koi obi ade ne deba ba na wan ni ai pese wo ye se aban na wo so no kra de ne budget ba e se wo approve sa budget na sa na ebe district assembly nso ya assemblements na approve da budget a wo pese anti se eba se ye pese be bo chekrotia sa school no dan no so a wo a we assembly member ho wo na wo de sa nhihye ne be ko se me school bi wa ha o ye boss ye ehua ne watimi akasa a convincing won yenti a se wo be boss school dan no so na huhia na wa approve wo the budget ban so a mo abo na ya approve na watimi de abaye simple. Okay, enti na na che se ukoya assembly man a enye wo na wo ukọ yi usika e de abebo dan no so ana se ukoyi usika de abego gota ye lobby okay lobby na MC ne DC awo ho ne ade no eni beku hu a no watimi e de ne kakra bro no watimi assembly na adwuma ne de endorse bebri okay what you say okay ma me announce me line no na aka kakra bi na fe ye de see by the next 15 minutes no na ye de jumadi ni na aba na wie enti abusua still na assembly members aspiring for banu e wa ha no mo won achita for campaign managers enyina so e wa ha enti obatumi akosora afre na sembia opese o ka kire wo say ye futuo say ye asemi so a opese o ka kire wo a watimi aka na yatimi akoye nim number no 0551 667755 0551 667755 ananso say 0270 19 1971 me pacho lower radio no kakra ma me pacho Madumno. Yo, me pacho, yo, udine baby akasefe. Dokunu raba kojoda kuni. Dokunu raba kwaba. Yeja. Mayinti wa no pay. Wa
o panels no mo na panel omo de lemo no wasimbi kakakra okay na mesa sa kwenya isma me akasa simi my entio yes the bia me kasi okay yenga assembly abaya ba betumi dia heat gina pa ebru na me kama ebru manfu na afi and let's say ebru ma ye won ontaduachi because omo say chairman ri tini adwuma no so the incumbents are no ye no ho afo no ye no and that day also no akoyi ontaduachi no say chairman achi no the chairman reba only the ning no ma ye so no the chairman reba na ye hu say adwuma na yo no ya ba be ti the engineer nye na efe no person ye dia na ya afi and that day no wonder ho ye hu so no ye ontaduachi no since we are also coming for him since ebru for mama ni da ona mu say the old assemblyman ono no say chairman achi inti ye to abane ma chairman na to ono no babedi inti ye ka chairman abane de wo ye den ye to ma chairman ye be to ama bongo because ye nim so no betinya ye djuma no da wo tie fu nyina so yen so e da wa say hello oh okay onipa na ka wo free koso ana free hello yeah hello good morning ohene mpacho ye froze o ka say free I'm Felix yo my you Felix Nyako yo kaka be pese me kan se ne di kan bi chia me nuanom nyina hia wo a wo pese wo free assembly member no say Yankopon ma wo so ahode no say wan nya fa of a party na nya me ma wo so ahode no be di kunim bi a me ta na chi okay na ne e ha me ne say bi bi e kama ye mo fra say bi dia fa ye ti check si ahode ni e ko ye ngesu titiru pa ne wa adani na be ye mfie ewe bebre e kamu ana ja adai fo de nya matoto akwan na wo twinsu no ti adami nsu no ba so re ma saade na woye no kware ni ebeboai Akuapem eboa Ghana man bu obi a sabe dia fa won a wo bo gira be bi obi anya nsu access to the water ben ye mi sesi be bia wo koje wo bo sie fi no e ko na nya mpaso ya dey wo de ko se ho ne ye mi bi se aseme man na members na wo no se den na dwene na wo dwene fa ho se sabe dia fa nsu na wo kwotwe na de income ba a nka kan na nka obi akosa osu wo ho na otumi dodo usuru mu siesie nsuru ma wodi woni no sese sanya mani nyina ka mesan se wotu wona ba ko e bi mpe wonya nsu ni bi wo ha ya nti won repi ba bi a wonya won power na nsu lefi ba no na sika no so e ba no den sese no wan se wo betumi bi siesie nsu no mu na emu atew na wonya nsu no mu na etumi aba soro ya won refi wo ho bi amekai wo se be bia wotu bon no e ho no wonya mu no ba isi okay Woma woni yes egiade. Yo. Medase hello. Hello, good morning. Good morning. Akra udina baby akasefi. Pastor your friend upon. Okay. Me kase free security. Oh. Me pastor me say I think say abatwa omo kwa kotu asundre ni epe. Sir. Na oro fe ya o studio hono. I can't remember say no a unit committee member to the current incumbent assembly member or in the assembly member or no anyway failure he's part of the failure. I question another don't quick for buying any ministers in the cabinet. In the security the mesrom me my any mistake be in kotoa ba mo bia wo mo me boyen. I think say ratia ni obia yet for ba manwa e be boyen. Na ma check utia enyi akoso medamasi be pray yo yanso yada wase because obetumi akoso ara afre 0551667755 0270191971 obetumi afre na yedi enkomo anasa 0205818748 na yetumi edi enkomo anti na no wasam so fasi intam na fe menko opahene so na yenko yebre no ko ma yenye ne se mema 2 minutes bon fa yewo campaign 2 minutes yeah yo meko so ada okuma telefone ya so ase na me chia me check otiafo bio mo ba modese esedi Joshua dodo na ni mi se ata me na me wo okuma radio no pay Adami asema waka no ni nyina fole anda nsu water iti nsu sam kan ye mufra yete chekrutia Adami mu ne yeko ani je sem bebre yetum ko kra be te se ko dia goro wa nsu no boye nkosa mbo nye den emma oko honum ye fe honum ye de PTC fo teachers wo ba ye no an le ko nsu ye de ko jan wo suko mu na ma me de kra waje wasifie nti Adami ni
ɛwɔ yɛ akoma so a sɛ kyɛkurotia moto aba ma me asa na me bra kasa no azɔ ɔkan no yɛde ne ma gu apon so a yɛbɛma damin asan abɛyɛ kan adami a yɛn nyinaa yɛnim ɛwɔ kyɛkurotia wokɔ a wɔbɛyɛ nika wɔbɛyɛ nigye mede ma asɛm si na mede me kasare ba wie no Mandela market ɛho asɛm de stone adam akoma so minanom a motɔn nam ne ade mebɛtɔ na mebu abon sɛ wansana ne ade sisi so mede nam agu apon so sɛ mɛbɔ sieve de ama wɔn a wɔde bɛkata wɔn nam no ɛfiri sɛ toilet no ne market no ɛbɛn ne kwatakwata toilet ho asɛm wobɛkɔ toilet sɛbe wogya wo no a baabi a wode pepa bɛto ɛyɛ den mede nam agu apon so sɛ dustbin ɛne ade na toilet no kwan ho asɛm mesan ne manya ne nteɛ sɛ ɛwɔ council sɛ wɔpɛ sɛ wɔn go away with it ɛyɛ public toilet no te sɛ wɔpɛ sɛ wɔmfa fie biara nya n'agya nambea nti no mene wɔdi nkɔmmɔ no wɔkyerɛ sɛ ɛdubere no a wo a wowɔ fie a wopɛ toilet ɛwɔ wo fie wode sika kakra baa aban no bɛsɔ mu ɛyɛ council no wɔbɛyɛ dɛn wɔbɛboa wo na public toilet nsɛnsɛm no ayɛ dɛn ɛso aba fam isɛbim ɛyɛ nsusɛm no a sɛ wokɔ a yɛwɔ bridge bi wɔ a yɛfa so mede hɔnom metaa kɔwɔ paa wona kokɔ asefo a wɔtie me saa dɔnhwere deɛ meka yi de wɔn nyinaa wɔnim ne nyinaa wɔde mɛta wei bi na ato bridge ayɛ sɛ wɔde ayɛ bridge no. Yeah, hello. Hello, good morning. Good morning. Baby, udine baby afraid. Good morning. Nana Bruma. Nyameti ase odi ache me. Yo, the dia se we shoemaker tie makata tie Akropong Royal Junction. Shoemaker ba kope. Meja. Ye nkasa. Yo. Mechia Honorable Kofi Bempo Assembly North, Cyberum Electoral Area, Mechia Mebi Owo Biara. And I can say minia no ba kono okase okasafa adami no ho. So adami den ko wotimi hwa adami nso ye ma ka babo adami seven adami na 7 kofu wo krom ha no. Ntinka adami no krampo nka yesu asenka yedi no ho egoro kra. A teacher for school for now, what pity for now, what by the time you saying that why the minute because at the minute they think what me ye be found what the minimum pass was 1 2 man no or the name of Guacamo dear and yes throw what by the minute 1 shiny ye na 1 2 of the minimum am I got the min a 7 Jenny Papa will cream a Jenny Papa yes the min the win ya pa yeah that's it hello. Hello. Yeah, Accra now I am my last caller. Mr. Megadet Mountain. You, my NTO. Now, the eternity say, who say, Sebio, before you are going to Macacra. Quambem. Ninja Mecatan say, Senka, a year assembly, Nankombabi get 1 pay election, 1 pay vote, Dania Manua. And can someone work in and come with a short and come away. Because I don't know we hear the Buyao Kromano, and now we hear the Buyao community. She said, when ye as a year election, Dambabe, now who to go to Canal de Ya. Then a man on Mount Phone will say, a brand way, yet Nisi Aduasia, or to my boy, nay, yet I'm Babe election and son of Mobile now back as a mobile yes, mobile yes. We as a moonlight vote in the Munyanaso, or Madame Cotanassia. Over to water. And you know, I was there once 1.1 mistakes in Kaka, 1 year because the woman is always assembly Wuntiaka. Now, who could to ultimately Buya community. Didn't you know, person want to Obama and some other Buya community. And here before you were how Kaka because you're working in a Wabayu. I feel about to have a movie in a fee once I have a water. I give 4 years time. Yeah, house. Medase, on okay. Finally, we didn't baby every. Okay, young fancy. Yeah, the course on us here, Bushia. Okasano 30 seconds. Na me no see time no come, mame. Sina me di kano. Mandela market nwa sama na me kano. Ode insuna isuto na me kan wa asem no. Say me de never go akwama. Ye pe okwan bisu a ye be de gravels be den. Ebe go onum kakra se na be honum achakachaka na eye no eso be ko fom. Medase ajofe finally December na o ka kire busuafo a adofo a ewo chekrutia na wonto abama
Your campaign. Me da wan ase. Me reka sa ase me ade ato chekrutiafo nyina nim se. Niema me bebobɔ so ha nyina no. Eye ade a ye be ye ho adwuma. Na ye be ye ho adwuma no. Wo hwe mi poster so ya mature a. Ma hashtag a me de no, me ye no unity. Che se ye be kan ye ho abom. Na development. Ye kan ye ho bom a na di development ba. Na ye we account for ourselves. Inti me ka ahyebo se chekrutiafo munya gidi wo mimu se bo hya asase no so de eyo fei na ebetumi de mako. 2 misrewe aka say fide bay obia wo chekrutia bebua ofei na yenye massive asafujuma eye 19 fa ebei orokoto aba ofei na da number 1 nhwe ba bia se wo transformation dia to aba ma ofei ono da number 1 michia aban asefo michia kebu mufo michia dachefo na michia kuku asefo. Medase Kwame. Finally 30 seconds. Okay. 30 seconds. Bacho yo. We de mebo ni tew. Okoman tiefo na wie mijina ama Esiedu Joshua order number 2 ewo chekrutia ballot paper no so. Na niama ye bekeka ni na ya akabi na ye ewom se ya akeka bi enye ni na yetimi kan. Nti ye pue na hu a wutimi de na aka no so to yanim. Ye behwe ne ye di hudwuma. Ye da number 2 ewo ballot paper no so. Nti ya nhwe ba bia ya ata Joshua. Aja kwasi ya makon. Kan bibi a chere for 30 seconds. Yo, yada obiase. I'm say me ya kan ye beka nyina na ne sere ne se monto ma ofe. Ne ye nyina ye betai na echi na watimi aye adwuma no. Na emom ye nso ye hyebo se ye wini a obiara ogina bi bia na ya asem no man ne bi. Ne ye nyina ye mom ne ntimi ye. Afi ye wini esande se ye pese ye bunkonta a kire ye manfunti. Ye bebue bank account ama electoral area no. Na se bibiara ye benya obabi se sika fam ne ye agum na yetimi abu ho ankonta a kire obi anti ye damase. Yeah, so asafujuma no nso ye beye wo adamim eye fidai nti ye ne se ne be ya ye kase ye nyina ebebu ma ye ne nti invite ye nuanom no nso no wo ne won krofomra ne ye nyina ye mu na che se ye fi ase ye unity adwuma no aspirants ni nyina ani incumbent nyina amra na mu nyina mo ye we de menya yanke ye nto aba no wie ne ye se mo atwen na aben dia mo ma ntwen ne ye nko nso se eyo mani ye so ye pese ye hwe se sanka bom ne wo ho a inti watu aba ne wia ne start debi mpese nka bom ne start fi wo inti se wo ma ye kwa akoye abusia ya da se mate de akoso yo ya da se Okoman radio sunie babia dai kosi ani pitri jumana aha ene edisi owura ofei Steven incumbent anas oya aspirant wo ba be gina wo chekrotia se yento no so about nka on ne campaign manager eja moako oti wo mo nka ana fe eja Esiedu Joshua ono so ya aspirant on ne campaign manager eja Kwame Kisiedu ana oti se wo nyina yesi a yedi enkomo obi a kire na adwen wo nso akwakoto aba no sisa nsemu a won akan mu se besepa ani konia hahan na gina so na fa kwakoto waba ema obi nhyew na mu wankasa fa adwene nimdie ene nyansa onyankopon de ma wo no fa gina so na kokoto aba no na hwede a obetimi aboa na to aba no ma no na ema wo mpesua so ho entimi enkoso nyankopon enka mo ho na bibiara enko